샌베차노 하룻밤 자고 나니까 어떠세요? За нэг шөнийг өнгөрүүлсэн тийм ээ. Одоо ямар байна? 좋습니까? Гоё байна уу? 별로 안 좋은가 보네. Бас нэг гоё байхгүй л байх шиг байна. 제가 담임 목사님한테 다 일러줄 겁니다. За би ахлах пасторт нь бас хов хүргэнэ. 청년들이 별로 안 좋아한다고. Залуучууд нэх баяртай байхгүй байлээ гэд. 여러분들이 이렇게 좋은 환경 속에서 말씀을 들을 수 있다라는 건 감사한 일입니다. Та бүхэн ийм сайхан орчин нөхцөлд үгийг сонсож байна гэдэг нь үнэхээр одоо сайхан зүйл байгаа. 테르치는 영하 30도에 그 짧은 거리지만 왔다 갔다 걸어 다녀야 되고. За тэрэлжид бол одоо хасах 30 градусын хүүтэнд за тэгээд барилгууд нь хол зайтай штэ тийм ээ. Тэр хооронд бас ирж очин 앉아 있으면 바람이 싹 들어와서 다리가 시리고 아픕니다. За тэгээд сууж явах юм бол үг сонсоос сууж явах юм бол салхисгий гэж байна. За тэгээд хөл хүртэл ингээд daarаад байдаг тийм байна. 근데 오늘 와 보니까 여기는 뭐 천국이네. Харин өнөөдөр энд ирээд тартал энд бол деваажин байж 집도 가깝고. за бас хоноглох байр нь гэр орн нь ойрхон байна. 식당도 가깝고. Галтогоо нь ойрхон байна. 그죠? Тийм ээ. 모든 게 너무나도 좋습니다. Бүх зүйл нь их таатай сайхан байна. 근데 우리가 이곳에 온 목적은 편하게 쉬었다 가려고 온 것이 아니라 Гэхдээ бидний хувьд энэ газарт ирсэн байгаа зорилго нь нэг сайхан амарч авахын тулд биш шүү дээ. 정말 이 새해를 하나님의 말씀으로 마음에 결심하고 준비하는 그런 시간을 갖고자
이곳에 함께하고 있습니다. Энэ шинэ оны эхлэлийг бид бүхэн Бурхны үгээр одоо сэтгэлээ шинчилж сэтгэл зүрхэндээ бас шийдвэр гаргахын тулд бид энд цугларсан байгаа. 다른 것이 아무리 좋다 할지라도 말씀보다 더 좋은 것은 없습니다. Өөр бусад хөтөлбөрүүд нь ичнээн сайхан байсан ч энэ үгнээс илүү чухал зүйл гэж байхгүй. 모든 것이 귀하다고 생각하지만 말씀보다 더 귀한 것은 없습니다. За бүхий л зүйлийг ямар ч хамаагүй зүйлийг энэ чухал зүйл гэж болгоч үгнээс илүү чухал юм гэж байхгүй. 우리에게 가장 중요한 시간은 지금 이 시간입니다. Тэгэхээр бидэнд хамгийн чухал цаг хугацаа гэвэл одоо энэ цаг хугацаага 정말 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 내가 올 한 해 어떻게 살아내야 되겠다라는 결심을 하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Тэгэхээр та бүхэн энэ цагт Бурхны үгэнд чих тавин анхаарлаа хандуулад за би энэ жил нэг ингэж амьдрья гэсэн тийм шийдвэрийг гаргасан тийм цаг байлгаасаа гэж хүсэж байна. 네, 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая. 살아 계셔서 역사하시는 거룩하시고 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. Амьд байн ажиллаа хийдэг ариун инэрэнгүү Бурхан аав таньда баярлалаа. 아무 소망 없이 죄악 가운데 살던 저희를 주님의 보배로운 피로 구원해 주시고 Ямар ч найдваргүйгээр гим нүгэл дунд амьдарч байсан бид бүгдийг эзний үнэт цусаар аварч өгөн 천국 소망을 가지고 살아갈 수 있도록 구원해 주신 은혜 감사를 드립니다. Дэважингийн найдварыг өөрчлөн амьдрахаар аварч өгсөн таны нэгүсэл талархаж байна. 특별히 저희를 청년의 때에 구원해 주시고 Онцгойлон биднийг та залуу наснд минь аварч өгөн 하나님을 더욱 깊이 깨달아 알 수 있도록 저희에게 총명을 더해 주시는 것 감사드립니다. Бурхан таныг илүү гүн гүнзгий мэдэж танихаар бидэнд ойлголт мэрэгүү ухааныг өгж байгаа талархаж байна. 특별히 동교 수련회 때에 우리 전국에 흩어져 있는 청년들 한 자리에 불러 모아 주시고 Онцгойлон энэ өвлийн цугларалтаар дамжуулан орон даяар байсан манай залуучуудыг Бурхантаа нэгэн газар дуудан цуглуулж 올 한 해의 시작을 하나님의 말씀으로 함께 할 수 있도록 인도해 주신 것 감사드립니다. энэ жилийн эхлэлийг Бурхан таны үгээр эхлүүлэхээр удирдах өгсөнд талархаж байна. 말씀을 통해서 하나님의 그 뜻을 더욱 깊이 깨달아 알 수 있도록 인도해 주시고 Үгээр дамжуулан бид Бурханы хүслийг илүү гүн гүнзгий танин мэдхэд та тусална уу? 하나님의 크신 은혜와 사랑을 더욱 깊이 마음속에 간직하고 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Бурханы тэр агуу хайр болон нэгүслийг бид бүхэн сэтгэл зүрхэндээ илүү гүнзгий мэдэрч түүнийг сэтгэл зүрхэндээ хадгалахад та тусалж өгөөрэй. 오늘의 모든 시간도 주 성령께 의지하오며 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн бүхий л цаг хугацааг эзэн ариун сүнс танд даатгаад биднийг аварч өгсөн эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 마태복음 17장 찾겠습니다. Матай 17 дугаар бүлгээс харцгаая. 네, 될 수 있으면 뒤편에 서 계시지 마세요. За боломжтой бол хойгоор бити зогсоосоо гэж хүсэж байна. 자리가 많이 있으니까요. 다 앉아서 말씀 듣겠습니다. Сул суудлууд бас байгаа болохоор бүгдээрээ суугаад үгээ сонсоосоо гэж хүсэж байна. 네, 17장 1절로 8절 말씀입니다. Матай 17-гийн 1-8 дугаар ишлэл. 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. 6 өдрийн дараа Петр, Яаков болон түүний дүү Йохан нарыг Есүс дагуулan хідүүлэхнээ өндөр уулууд гарчээ. Тэр тэдний өмнө хувирв. Царай нь нар мэт гэрэлтэж, хувцс нь гэрэл мэт цагаан болсон байлаа. Харагтун Мосе, Елия нар түүнтэй ярилцах нь тэдэнд үзэгдлээ. Петр Есүст "Эзэн минь, энд байгаа маань бидэнд сайн боллоо. Таныг хүсвэл энд 3 цацар барьж өгье. Танд нэгийг, Мосед нэгийг, Елиад нэгийг гэж байтал гинэт гэрэлт үйл тэднийг бүрхэн аваад үүлнээс. Энэ бол миний хайр түү, таалал минь түүнд оршдог. Түүнийг сонсох тун гих дуун гарав. Шавнар үүнийг сонсоод нүрээрээ унаж ихэд айв. Есүс ирж тэдэнд гараа хүргэн бүү ээ гэлээ. Тэд дээш хараад Есүсээс өөр хэнийг ч олж үзсэнгүй. 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리고 높은 산에 올라가셨습니다. За Есүс Петр болон Яаков, за түүний дүү Йохан нарыг дагуулan өндөр уулан дээр гарсан байгаа. 그곳에서 예수님께서 영광스러운 몸으로 변형되는 모습을 보게 됩니다. За тэгээд тэр уулан дээр Есүс цог жавхлант биетэй болж өөрчлөгдөж байгаа. Тийм дүр төрхийг тэд харсан байна. 베드로와 함께 있는 자들이 졸다가 깨어서 예수의 영광을 보고
Петр болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс нойрмоглож байгаа. За тэгээ нойрноосоос ирээд тэр цог жавхлантай Есүсийн дүр төрхийг болон 함께 선 두 사람을 보았습니다. бас дэрэгдэн зогсож байсан хоёр хүнийг хардаг. 그가 누구냐면 모세와 엘리야 선지자입니다. Тэр хоёр нь хэн бэ? Мосе болон Елия нар байсан байна. 예, 모세는 율법을 대표하고 있죠. Мосе бол хуулийг илэрхийлж байгаа тийм ээ. 엘리야는 선지자를 대표하는 분입니다. За Елия бол иш үзүүлэгчдийг төлөөлж байгаа. 베드로는 그 두 분을 보고 감격하여서 초막 셋을 짓자라고 이야기를 하는 겁니다. За Петр тэр хоёрыг хараад за бас баярлаж хөөрсөндөө 3 цацар барья гэж хэлж байгаа. 그때 하나님의 음성이 들립니다. Энэ үед нь Бурхны дуу хоолой сонсогдож байна. 너희는 저의 말을 들으라 하고 소리가 그침에 오직 예수만 보였다. Түүнийг сонсох тун гих дуун гарав. Шавнар үүнийг сонсоод нүрээрээ унаж ихэд айв. 제자들은 두려워서 엎드렸습니다. За шавнар нь айснасаа болоод унаж байна. 그런데 예수님이 다가와서 그들을 어루만져 주십니다. Харин Есүс тэдэнд гар хүрж байна. 그러며 하신 말씀이 두려워하지 말라는 겁니다. Тэгээд Есүсийн хэлсэн үг нь бүү ээ гэж хэлж байгаа. 이 사건은 예수님의 재림을 미리 보여주신 겁니다. За тэгэхээр энэ үйл явдал бол Есүсийн дахин ирэлтийг урьдчилаад харуулж байгаа үйл явдал. 그리고 예수님의 말씀을 듣는 것이 곧 하나님의 말씀을 듣는 것이고 За мөн Есүсийн үгийг сонсож байгаа нь Бурхны үгийг сонсож байгаа хэрэг. 예수님이 하신 그 말씀의 뜻을 준행하는 자가 하나님의 뜻을 행하는 자라는 것을 나타내 보여주시는 겁니다. Есүсийн айлцсан үгийг хэрэгжүүлж байгаа нь Бурхны хүслийг хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг хэлж байгаа. 그러면서 너희는 그 말을 들으라라고 하는 하나님의 음성을 우리는 한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠습니다. За тэгээд түүнийг сонсох тун гэж хэлсэн Бурхны энэ дуу хоолойг бид нэг бодож үзэх хэрэгтэй. 왜 우리는 예수님의 말씀을 들어야 할까? Яагаад бид бүхэн түүнийг буюу Есүсийн үгийг сонсох ёстой вэ? 마태복음 16장 15절로 16절 말씀에 За Матай 16-гийн 15, 16 дээрээс харах юм бол 예수님께서 너희는 나를 누구라 하느냐라는 말씀을 어제 우리는 들었습니다. Есүс асуудаг харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэн энэ асуултын талаар өчигдөр бид сонссон. 그때 시몬 베드로가 대답합니다. Тэр үед Симон Петр хариулж байгаа. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Та бол Христ амьд Бурхны хүү мөн. 여러분들은 과연 어떻게 대답하시겠습니까? Харин та бүхний хувьд юу гэж хариулах вэ? 어제 그 질문은 베드로에게만 하신 것이 아니라 우리에게도 똑같이 던지신 질문입니다. Тэгэхээр өчигдрийн тэр асуулт бол зөвхөн Петрээс асуусан асуулт биш. Бид бүхнээс ч гэсэндээ яг адилхан асууж байгаа асуулт байна. 어제 이 말씀을 들으시면서 여러분들은 뭐라고 고민해 보셨습니까? Өчигдөр та бүхэн энэ үгийг сонсоод юу гэж бодсон бэ? 정말 나는 예수님을 누구라고 생각하고 지금까지 살아왔냐는 겁니다. Үнэхээр би өдийг хүртэл амьдрахдаа Есүсийг хэн гэж бодож амьдрсан бэ? 나는 그분 앞에서 어떻게 살아왔냐는 거예요. Би тэр нэгний өмнө хэрхэн яаж амьдрсан бэ? 베드로와 도마와 나다나엘이 대답했습니다. За Петр, Томас, Натанел хариулдаг. 예수님을 나의 주시라고, Есүсийг бол миний эзэн гэсэн, 왕이라고, хаан гэсэн, 하나님이라고. бурхан гэсэн. 그들은 응답했습니다. Тэд тэгж хариулсан. 그럼 우리는 뭐라고 응답하시겠습니까? Тийм бол бид юу гэж хариулах вэ? 정말 그 예수님은 나에게 어떤 존재인가라고 하는 겁니다. Үнэхээр энэ Есүс надад ямар оршигч вэ гэдгийг бодож үзье. 왜냐하면 그분의 존재의 가치가 크고 작음에 따라서 우리의 삶은 달라집니다. Яагаад вэ? Тэр нэгнийг би хэр үн цэнтэйгээр бодож байгаагаас шалтгаалan бидний амьдрал бас өөр байх болохоор 나는 정말 예수님을 누구라고 생각하고 있냐는 거예요. би үнэндээ Есүсийг хэн гэж бодож 정말 байгаа 그 вэ? 예수님은 나에게 어떤 존재냐는 거예요. Энэ Есүс надад юу хэн бэ? 정말 그분은 내 속에 그 크기가 어느 정도 되느냐는 거예요. Тэр нэгэн миний дотор хэр том орон зайг эзэлж байгаа вэ? 정말 나의 주님이시냐는 거예요. Үнэхээр миний эзэн үү? 정말 나의 왕이시냐는 거예요. Үнэхээр миний хаан уу? 정말 나의 하나님이시냐는 거예요. Үнэхээр миний бурхан уу? 나에겐 어떤 존재예요? Надад хэн бэ? 그 크기가 작으면 작을수록 우리는 이 말씀을 듣는 것이 달라집니다. Тэгэхээр бурханыг бид нэр төдий чинээ жижигээр бодох чинээгээр бидний үг сонсох хандлага ч гэсэн тийм. 예수님의 그 크기가 내 안에서 커지면 커질수록 이 말씀은 내 마음에 크게 울릴 겁니다. Тэгэхээр Есүс миний дотор хэр том орон зайг эзэлж байна. Түүнээс шалтгаалan энэ үгч гэсэндээ надад томоор тусах, хүн дээр тусах боломжтой. 그리고 그 말씀은 나에게 위험이 될 겁니다. Тэгээд тэр үг миний төлөө бас байх болно. 우리는 오늘 오전 말씀에 Бид нар өглөөний үгэн дээр 마태복음 3장 17절에 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. Матай 3-ын 17 дээр хайр түүмний юм таалалмын түүнд оршдгоо гэсэн. 정말 우리가 사랑하는 아들이 되고 Үнэхээр бид бурхны хайрт хүү болсон.
하나님 앞에 기뻐하는 자가 되었다라면, Бурхны таалалд нийцсэн нэгэн болсон 정말 бол 하나님이 기뻐하시는 자가 되었다라면, үнэхээр Бурхныг таалал одоо Бурхныг баярлахад хүргэсэн нэгэн болсон бол 오늘 우리는 이 말씀을 들어야 되는 겁니다. өнөөдөр бид түүний үгийг сонсох ёстой. 너희는 내 말을 들을지어다. Түүнийг сонсох түн гэсэн байна. 정말 하나님의 말씀을 들으려고 우리는 길을 쫑고 세워야 되고, Тэгэхээр Бурхны үгийг бид бүхэн сонсохын тулд чих сонор байх ёстой. 듣는 것으로 끝이 아니라 듣는다라는 것은 그 말씀을 듣고 행한다라는 겁니다. За сонсоод дуусгах биш. Сонсноо гэдэг нь тэр үгийг бас үйлдэхийг хэлж байгаа. 왜 그 말씀을 들어야 되고 그 말씀을 행해야 될까? Яагаад бид түүний үгийг сонсох ёстой вэ? Яагаад үйлдэх ёстой вэ? 예수님의 말씀이 신앙의 최종 기준이라는 겁니다. Есүсийн үг бол энэ одоо итгэл сүсгийн эцсийн туйлын хэмжүүр байгаа. 예수님이 어떤 분인지를 분명하게 히브리서 1장에 설명하고 있습니다. Есүс гэж хэн бэ гэдгийг Еврей 1-дээр маш тодорхой тайлбарлаж байгаа. 히브리서 1장입니다. Еврей 1 1절로 3절입니다. 1-1-3 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Эрт үед Бурхан иш үзүүлэгчдээр дамжуулан эцэг өвгдөд маань олонтоо янз бүрийн замаар айлцсан бөгөөд эдгээр эцсийн өдрүүдэд хүүгээрээ дамжуулан бидэнтэй ярьсан юм. Бурхан дүүнийг бүхний өв залгамжлагчаар томилон түүгээр дамжуулан ертөнцийг бүтээсэн. Хүүн Бурханы цог жавхлангийн гэгээ түүний мөн чанарын бодит илрэл ба эрх мэдлийнхэн үгээр бүхнийг барьдаг болоо. Тэрээр нүглийн ариусгалыг гүйцээгээд өндөрт байгч сүр жавхлантын баруун гарт заларчээ. 우리는 성경을 읽을 때 글을 읽는 것처럼 읽는 것이 아니라 Бид бүхэн энэ Библийг уншихдаа зүгээр нэг бичиг уншиж байгаа биш. 하나님이 나에게 음성을 주시는 것처럼 읽으면 더 그 크기가 커질 겁니다. Бурханы надад сонсгож байгаа Бурханы дуу хоолой гэж бодон сонсох юм бол илүү томоор тусна. 예, 여기 이렇게 말씀하고 있습니다. За энд ингэж хэлж байгаа. 이 모든 날 마지막에 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 그랬습니다. Эдгээр эцсийн өдрүүдэд хүүгээрээ дамжуулан бидэнтэй ярьсан юм аа. 예수님은 단순한 전달자가 아니라는 겁니다. Тэгэхээр Есүс бол зүгээр нэг уламжлагч, дамжуулагч биш гэсэн үг. 그냥 하나님의 이야기를 우리에게 전해주는 거 있는 것만이 아니라는 겁니다. Бурхны үгийг сонсоод бидэнд зүгээр л нэг уламжилж өгж байгаа нэгэн биш бахан. 예수님은 하나님을 온전하게 이 세상 가운데 드러내신 분, 나타내신 분이라는 겁니다. Харин Есүс гэж хэн бэ? Бурхныг энэ дэлхий дээр хэн бэ гэдгийг нь харуулсан, илчилж харуулсан нэгэн байна. 창조자이시며 주권자이심을 분명히 밝히고 있는 겁니다. Бүтээгч, за мөн хамгийн дээд эрх мэдэлтэй захирагч гэдгийг маш тодорхой харуулсан. 하나님의 영광이 예수님 안에 그대로 나타나셨습니다. Бурхны сүр жавхлан, Бурхны цог жавхлан Есүсээр дамжуулан маш тод харагдсан бахан. 예수님은 하나님을 닮았을 뿐만 아니라 Тэгэхээр Есүс бол зөвхөн Бурхныг дуурайсан нэгэн биш байна. 하나님 그 자체시라는 겁니다. Харин Есүс бол өөрөө Бурхан байсан байна. 지금도 이 우주 만물을 운행하고 계신 분이 바로 예수님이라는 겁니다. Одоо ч гэсэндээ энэ сансар огторгүй энэ байгаль дэлхийг захирж байгаа нэг нь хөдөлгөж байгаа нэг нь Бурхан бахан. 그리고 Есүс 우리를 бахан. 구원하기 위해서 십자가에서 단번에 영원한 색죄를 이루시고 다 이루었다 하시고 3일 후에 부활하시고 하나님 우편에 오르셨습니다. За бас биднийг аврахын тулд загалмай дээр нэг удаа цовдлогдож өгөхдөө мөнхийн золилтыг гүйцэн биднийг аварч өгөөд 3 хоногийн дараа дахин амьлан тэнгэрөд отсон нэгэн байна. 그러면 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님의 구원의 말씀이 완성되었다라는 것을 믿는다라면 Тэгэхээр бид бүхэн энэ Есүс дотор Бурхны аврал гүйцэлцэн гэдэгт итгэдэг юм бол 우리 모두는 예수님의 말씀을 들어야 되는 겁니다. бид нар бүгдээрээ Есүсийн үгийг сонсох ёстой байна. 예수님 말씀대로 행해야 되는 겁니다. Есүсийн үгийг үйлдэх ёстой байна. 정말 그 예수님을 믿었다라면, Үнэхээр би тэр Есүст итгэдэг юм бол, 내가 정말 구원을 받았다라면 үнэхээр би аврагдсан нь үнэн бол 그냥 귓전으로 듣는 것이 아니라 зүгээр нэг сониучлт сонсох биш. 그냥 이 자리에 눈 감고 듣는 것이 아니라 Энэ газар төрчгээд зүгээр нэг нүд айнаад сонсож байх биш. 정말 그 말씀을 내 마음에 받아 정말 뜻하는 바를 이루고자 하는 그런 간절한 사모하는 마음이 있어야 한다는 겁니다. Үнэхээр энэ үгийг нь сэтгэл зүрхэндээ хүлээж авч энэ үгийг нь үйлдэхийг хүссэн чин сэтгэлтэй одоо хүсэмжилсэн сэтгэлээр сонсдог байх ёстой. 그래야 몸된 교회 안에서 하나님의 사람으로 온전케 될 수 있다는 겁니다. Тэгж байж Бурхны бий болох чуулган дотор бид нар Бурхны хүнээр
чадамгай нэгэн болж чадах байна. 그리고 주님이 주신 우리의 새 그 계명을 우리는 서로 사랑하라는 그 뜻을 온전히 이룰 수 있다라는 겁니다. Тэгээд эзний бидэнд өгсөн шин тушаал болох бие биеэ хайрл гэж байгаа энэ тушаалыг бид нар бас бүрэн сахиж чадах байна. 그리고 구원받지 못한 사람들에게 전도하고 그 영혼들을 하나님의 품으로 돌아오게 할 수 있는 능력을 갖게 된다라는 겁니다. Тэгээд аврагдаагүй хүмүүс сайн мэдээг тараан тэр хүмүүсийг бурхны твэрт эргүүлж авчрах хүч чадал бидэнд байх болно. 호사에서에 보면 За Хосая номноос харах юм бол 말씀을 듣는 것이 얼마나 큰 복인지, энэ үгийг сонсох нь ямар том ёроол вэ гэдгийг 말씀을 듣지 않는 것이 얼마나 위험한 것인지를 설명하고 있습니다. энэ үгийг үл сонсох нь ямар аюултай зүйл вэ гэдгийг тайлбарладаг. 호세아서 4장입니다. Хосая 4-өөс харъя. 호세아서 4장 Хосая 4 1절로 2절 말씀입니다. 1 2 1절로 2절 1 2 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Израилийн хүүгүүдээ эзний үгийг сонсох тун энэ газрын оршин суугчдын эсрэг эзэнд зарга байна. Итгэмжит байдал, инрэл ба бурхныг мэдэх мэдлэг энэ газарт алга. Энд хараал, залмих, аллага, хулгай, садар самуун тархаж цусан дээр цус урсаж байна. 배신한 이스라엘을 향해서 За тэгэхээр бурхнаас урвж байгаа израильчууд руу хандан 하나님은 아프시지만 끝까지 포기하지 않는 사랑의 이야기인 겁니다. бурхан өвдөж шаналж байгаа ч эцсээ хүртэл шантрахгүй байгаа бурхны хайр энд гарч байгаа. 호세아서는 죄보다 하나님의 사랑이 더 크며 Тэгэхээр Хосая номон дээр гим нүглээс илүү бурхны хайр томоо. 심판보다 회복이 목적임을 보여주시는 책입니다. Шүүлтээс илүү дахин сэргэлт зориг гэдэг нь энэ номон дээр гардаг. 여로보암 2세 때에 북이스라엘이 창건된 이후에 За тэгэхээр 2 дугаар Яробоам хааны үед хойд Израиль үүсэн байгуулагдсанаас хойш 정치적으로 경제적으로 가장 부흥한 때였습니다. улс төр эдийн засгийн хувьд хамгийн хөгжил цэцэглэлттэй байсан. 근데 그때 그들은 하나님 앞에 가장 타락한 삶을 살았습니다. Гэхдээ энэ үедээ тэд бурхны өмнө бол хамгийн завхарсан амьдралаар амьдэрсэн. 이 타락이 크게 달해서 주변 아스르 왕 사르곤에 의해 멸망을 당하게 됩니다. Тэгэхээр энэ завхарл нь туйлдаа хүрснээр эргэн тойрных нь одоо Ассир улсын Саргон гэдэг хаанаар дамжуулан сүрдэг байгаа. 이러한 상황에서도 백성들은 오히려 회개하지 아니하고 Тэгэхээр ийм нөхцөл байдалд орчхоод ард түмэн гимшээгүй 인간적인 방법으로 그 모든 문제를 해결하려고 하는 겁니다. харин хүний ямар нэгэн аргаар өөрсдөд нь тулгарсан тэр асуудлуудыг шийдэх гэж оролддог. 그 이스라엘을 리더하는 지도자들은 Израилийг удирдах яваа тэдгээр удирдагчид нь 하나님을 의뢰하기보다는 бурханд найдахаас илүү 아수르, 이집트를 더 의지하는 그러한 모습을 볼 수 있습니다. Ассир болон Египтэд илүү ихээр найдвараа тавьж байсан тийм дүр төрхийг бид нар харах боломжтой. 7장 11절입니다. 7-гийн 11 7장 11절. 7-гийн 11 에브라임은 어리석은 비둘기같이 지혜가 없어서 그랬습니다. Ефраим ухар мөчөд тэнэх тагтаа мэт болжээ. 에브라임은 이스라엘이죠. За Ефраим гэдэг нь Израилийг гэлж байгаа. 이스라엘은 하나님을 의지하지 않고 За тэгэхээр энэ Израиль бурханд найдах биш. 어리석은 비둘기같이 분별력 없이 사람과 세상 권력만 의지하다가 스스로 멸망을 불러왔다 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. Харин тэнэх тагтаа шиг ялгаж таниж чадалгүй явж байгаад эргэн тойрны улсуудтай хүмүүст найдаж явж байгаад эцтэй тэд өөрсдөө сүрлийг дуудсан гэдгийг хэлж 그리고 байгаа. 8장 9절에 보면 Тэгээд 8-9-оос харах юм бол 하나님을 의지 않고 홀로 돌아다니는 들나귀처럼 세상을 붙드는 선택을 함으로 결국 수치를 당하게 되었다. бурханд найдалгүй орь ганц хулан мэт явсаар байгаад эцтэй тэд одоо сүрж байгаа, сүрэх сонголтыг хийж байгаа. 12장 1절 함께 보겠습니다. Хосая 12-ийн 1-ийг харцгаая. 12-ийн 1 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Ефраим салхиар хооллон дорнын салхийг үргэлж мөшгөж байна. Тэрээр залмих хүчирхийллийг олшруулж байна. Тэр Ассиртай гэрээ байгуулж Египт рүү тос зөөдөг. 에브라임은 바람을 먹으며 그랬습니다. За эндээс харвал Ефраим салхиар хооллон гэж байна. 헛된 것을 쫓아 사는 삶입니다. Тэгэхээр хоосны хойноос явж байгаа амьдрал байна. 동풍을 따라가서 그랬습니다. Тэгээд дорнын салхийг мөшгөж байна гэж. 스스로 해치는 선택을 했다 그 얘기입니다. Энэ нь өөрийгөө хорлох сонголтыг хийж байна гэсэн. 날마다 거짓과 포악을 더하며 За тэд тэгээд залмих хүчирхийллийг олшруулж байна. 삶의 열매가 죄로 나타나고 있는 겁니다. Тэдний амьдралд үр жимс бол зөвхөн гимнүглэл ургаж байна. 왜 이런 결과가 나타나는 걸까요? Ягаад ийм үр дүн гарав? 하나님의 말씀을 듣지 않으니까. Эцээст бурхны үгийг
сонсоогүйгээс болсон байна. 이 앞에 나와 있지만, Тэгэхээр энд ингээд ирсэн байгаа. 이 말씀이 전해지는 이 자리에 앉아 있지만 Үг дамжуулагдж байгаа энэ цагт ирсэн байгаа ч 말씀을 듣지 않는 거예요. үг сонсохгүй байх. 말씀을 듣는다는 게 뭡니까? Энэ үгийг сонсно гэдэг нь өөрөө юу гэсэн үг вэ? 말씀을 전해지는 그 자리에 앉아 있는 것이 아니라 Үг дамжуулагдж байгаа энэ газарт ирсэн сууж байхыг хэлэх үү? 전해지는 말씀이 내 안에 들어오는 것입니다. Энэ дамжуулагдж тунхаглагдж байгаа үг миний дотор орж тогтохыг хэлж 그 байна. 말씀이 내 마음 가운데 들어와야 되는 거예요. Тэр үг миний сэтгэл зүрхэнд орох ёстой. 예? 하나님이 그 음성이 들으라고 하시는 그 음성이 그냥 듣고 지나가라는 것이 아니잖아요. Тэгэхээр бурхны сонсох тун гэж хэлж байгаа энэ дуу хоолой зөвхөн нэг чихнийхээ хажуугаар өнгөрүүлэх гэсэн үг биш байна. 듣고 새기고 행하라는 겁니다. Сонсож сийлж үйлдэж байгаа. 그냥 우리는 여기 놀러 온 것이 아닙니다. Бид энд зөвхөн нэг сайхан амархаар зугаацгаар ирсэн юм. 여기 즐기기 위해서 온 게 아닙니다. Энд нэг баярлаж хөөрхийн тулд ирсэн юм биш. 육신의 쾌락을 위해서 온 것이 아닙니다. Махан биеэ баясгахын тулд бид нар энд ирсэн юм биш. 우리는 영혼의 양식을 얻기 위해서 온 겁니다. Бид нар сүнснийхээ хоолыг олж авахын тулд ирсэн. 올 한 해 살아내기 위해서 Энэ нэг жилд амьдрахын тулд 정말 말씀으로 힘을 얻고 үнэхээр энэ үгнээс би хүчийг авч 말씀으로 내가 올 한 해 살아낼 방향을 정하고 энэ үгээр дамжуулан би энэ нэг жилийн турш амьдрах зүг чигээ тодорхойлж 정말 힘차게 달려가기 위해서 이 자리에 온 겁니다. би хүчтэйгээр гүйхийн тулд энэ газарт ирсэн байгаа. 우리는 항상 결심하지만 Бид нар үргэлж шийдвэр гаргадаг. 중간쯤 가다 보면 언제 내가 그런 생각을 하고 그런 말씀을 들었는지 잊어버릴 때가 너무 많다는 거예요. Гэхдээ бид бүхэн дундаас нь хизээ ийм юм сонслоо, хизээ ингэж шийдлээ түүнийгээ мартчих тохиолдол бидэнд олон байна. 그러다가 결국에는 세상 가운데로 가는 겁니다. Тэгж байгаад энэ ертөнц рүү уусчихдаг байна. 지금 이스라엘도 그런 겁니다. Одоо энэ Израиль яг адилхан тийм байдалд. 그들은 하나님의 말씀을 들었습니다. Тэд бурхны үгийг сонссон. 그러나 그 말씀이 그들 가운데 역사하지 않았습니다. Гэвч тэдний дотор үг ажиллаагүй. 왜 이렇게 됐을까요? Яагаад тийм байдалд хүрсэн бэ? 하나님의 말씀으로 듣지 않은 거예요. Тэд үгийг бурхны үгээр сонсоогүй. 하나님의 말씀을 사람의 말로 들은 겁니다. Бурхны үгийг тэд хүний үгээр сонссон байна. 그러니까 지금 이러한 상황이 벌어지고 있는 거예요. Тийм болохоор тэдэнд ийм нөхцөл байдал тулгарж байгаа. 그러니까 육신에 보이는 것을 쫓아서 가는 겁니다. Тийм болохоор энэ махан биед харагдаж байгаагийн араас амьдарч байгаа. 아수르를 의지하고 이집트를 의지했습니다. Ассирт найдаж байгаа, Египтэд түшиглэж байгаа. 하나님을 마땅히 의지해야 되는데 Уг нь тэд бурханд найдах ёстой байсан. 하나님 대신에 이웃 나라의 힘센 나라들을 의지하려고 했던 겁니다. Тэдний хувьд яасан бэ? Бурхны оронд тэдний эргэн тойронд хөрш зэрэгэлдээ байгаа хүчрхэг улсуудад түшиглэж байна. 우리가 힘들고 어려울 때일수록 Бид хэцүү хүнд байх 더 тусам 하나님을 의지해야 되는데 илүү ихээр бурханд найдах ёстой. 더 하나님의 말씀을 갈급해야 되는데 Тэр үедээ бурхны үгийг бүр илүү хүсэмжлэх ёстой. 그러지 않고 세상 친구를 의지하고 Тэгэлгүйгээр харин энэ ертөнцийн найздаа итгэж, 세상 물질을 의지하고 энэ ертөнцийн эд баялагт түшиж, 주변 환경을 의지하려고 하는 겁니다. эргэн тойрныхоо орчин нөхцөлд найдах гээд байдаг. 그것은 결국에 자신을 망하게 만드는 겁니다. Энэ нь эцэст нь өөрийгөө сүрүүлж байгаа хэрэг байна. 이스라엘이 왜 이렇게 타락했습니까? Израиль яагаад ингэж завхарсан бэ? 말씀을 듣지 않았기 때문인 거예요. Тэд үгийг сонсоогүй улмаас 말씀을 울렸지만 그 말씀이 내 것이 되지 않았던 겁니다. үг тэдэнд сонсогдсон ч үг тэдний дотор ороогүй. 그래서 이스라엘에게 너희가 사는 길은 회개하고 하나님과의 관계를 회복하고 말씀으로 돌아오는 것밖에는 없다라고 말씀하시는 겁니다. Тийм болохоор бурхан тэдэнд хандаж хэлэхдээ та нар гимших ёстой, бурхантай харилцах харилцаагаа дахин сэргээх ёстой, энэ үг рүү эргэж хандах ёстой. Түүнээс өөр арга байхгүй гэдгийг хэлсэн байна. 그렇지 않으면 그들은 비참하게 될 것이라는 겁니다. Тэгэхгүй бол бүр илүү өрөвдөлтөй, эмгэнэлтэй байдалд хүрнэ гэж. 그러므로 너희는 저의 말을 들을지어다. Тиймээс та нар түүнийг сонсох тун гэж. 우리에게도 그 듣는 것이 그만큼 중요하다라는 것을 말씀해 주고 계시는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэнд сургамжлахдаа сонсно гэдэг нь тийм чухал гэдгийг хэлж өгж байгаа. 로마서 10장 17절에 말씀하십니다. Ром 10:17 дээр хэлж байгаа. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 Тиймээс итгэл нь сонсохоос, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. сонсох нь Христийн үгээр ирдэг. 우리가 복음 말씀을 들었습니다. Бид энэ сайн мэдээний үгийг сонссон. 그리고 그 말씀을 믿었습니다. Тэгээд тэр үгэнд итгэсэн. 그래서 우리가 구원을 받은 겁니다. Тэгж бид бүхэн аврагдсан. 그러면 구원을 받는 동시에 우리 안에는 성령이 함께 하십니다. Аврагдахын сацуу бидний дотор ариун сүнс орж ирдэг. 그래서 요한계시록 2장 7절에 Тиймээс Илчлэл 2:7 дээр 귀 있는 자들은 성령이 교회들에게 하는 말씀을 들을지어다. чуулгануудад сүнс юу айлдаж байгааг чихтэн сонсох тун. 교회에게 하시는 말씀을 들으라고 말씀하시는 겁니다. Чуулгануудад айлдаж хэлж байгаа үгийг сонсох тун гэж байна. 우리는 그걸 들어야 되는 거예요. Бид нар тэгэхээр сонсох ёстой. 그리고 그 말씀에 순종해야 되는 겁니다. Тэгээд тэр үгэнд дуулууртай хандах ёстой. 왜? 계시록 1장 3절 말씀처럼 Илчлэл 1:3 дээр гарч байгаа үг шиг 말씀을 읽고 듣고 순종하는 사람이
Үгийг уншиж, үгийг сонсож тэр үгэнд бичигдсэнийг сахиж байгаа хүн 하나님이 예비하신 복을 받을 수 있다라고 말씀하시잖아요. Бурхны бэлдэж тавьсан ёроолыг авч чадна гэдгийг тэнд хэлж байгаа. 내가 교회는 다니는데 За би чуулганд бол явж байна. 왜 내가 하나님의 복을 받지 못할까? Гэтэл яагаад Бурхны ёроол надад ирэхгүй байна? 그러면 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 내가 잘 듣고 있는가? За тэгвэл чуулгануудад ариун сүнсний айлдаж хэлж байгаа үгийг би сонсож байгаа юм. 더 올라가서 내가 정말 구원받은 사람이 맞는가? За бүр цаашлаад би яг аврагдсан хүн мөн болоо. 그걸 확인해 봐야 되는 거예요. Тэрийг шалгах ёстой. 그냥 교회를 다니는 것이 중요한 것이 아니라 Сүмд чуулганд явна гэдэг чинь чухал асуудал биш ээ. 어디서부터 시작돼야 되는 거예요? Хаанаас эхлэх ёстой вэ? 바로 모세를 만나야 되고 Мойсетэй эхлээд уулзах ёстой. 엘리야를 만나야 되는 거예요. Елиятай уулзах ёстой. 그리고 예수님을 만나야 되는 겁니다. Тэгээд Есүстэй уулзах ёстой. 모세는 무엇입니까? Мойсе юу вэ? 율법. Хууль. 율법을 통해서 내가 죄인인 걸 깨달아야 되는 거예요. Хуулиар дамжуулан би гэмтэн гэдгээ ухаарах ёстой. 그리고 엘리야는 곧 누굽니까? 세례 요한이었습니다. За Елия хэн байсан бэ? Баптист Иохан байсан шүү дээ. 예? 세례의 해결을 주러 온 사람이 세례 요한이잖아요. Гимшлийн баптизмыг хүртээхээр ирсэн нэгэн чинь Баптист Иохан байсан. 우리는 그 죄를 회개해야 되는 겁니다. Бид нар бас гим нүгэлдээ гимших ёстой. 율법 앞에 내가 죄인 것을 깨닫고 바로 회개하고 예수님 앞에 나아가 내가 죄 사함을 받을 때 Хуулийн өмнө би гимтэн гэдгээ ухаарад тэр гим нүгэлтэйдээ би гимшин Есүсийн өмнө очин Есүсээр гим нүглээ уучлуулах үе. 내가 하나님의 아들이 되는 겁니다. Би Бурхны хүү болж байгаа. 그때부터 예수님의 말씀이 내 귀에 들리는 거예요. Энэ үеэс авахуулан Есүсийн үг миний чихэнд сонсогдож эхэлдэг. 근데 왜 예수님의 말씀이 내 가운데 들리지 않는 걸까? За тэгвэл яагаад надад Есүсийн үг сонсогдохгүй байна? 그것은 거듭 올라가 봐야 되는 겁니다. Би цаашлаад бодож үзэх ёстой. 내 안에 성령이 있음을 내가 알지 못하든지 Миний дотор ариун сүнс байгааг би мэдэхгүй 내 байна. 구원이 확실치 않든지 Миний аврал аль эсвэл баттгүй байна уу? 지금 이스라엘이 타락하고 멸망당하는 원인이 뭡니까? Одоо энэ Израиль завхарсан сүрж байгаа шалтгаан юу вэ? 말씀을 듣지 않는 거예요. Бурхны үгийг сонсоогүй улмаас. 말씀이 없으면 타락하게 됩니다. Үг байхгүй бол завхардаг байх нь 거짓된 삶을 살게 됩니다. худал хуурмаг амьдралаар амьдрдаг байх нь. 그 불순종으로 말미암아 За мөн дуулуургүй байсны улмаас 호세아서 4장 3절에 보면 Хосея 4-3 дээрээс харах юм бол 들짐승과 공중에 나는 새가 다 쇠잔하게 될 것이요 тиймээс газар гашуудж тэнд амьдрагч болгон шаналж 바다의 고기도 없어지리라. хэрийн аратан окторгын шууд далайн загас хүртэл алга болж байна. 땅과 자연도 파괴되고 고통받는다라고 말씀하시는 거예요. Тэгэхээр энэ дуулуургүй байдлын улмаас энэ газар болон энэ байгаль дэлхий хүртэл сүйддэг гэдгийг 그래서 хэлж 이스라엘 байна. 백성들에게 말씀을 들으라고 외치는 겁니다. Тиймээс Израилийн ард түмэнд хандан үгийг сонс гэж хашгирж байгаа хан. 그럼에도 그들은 그 말씀을 듣지 않았기 때문에 망했던 겁니다. Тэгсэн ч тэд үгийг нь сонсоогүй улмаас сүрсэн. 4장 6절에 말씀하시잖아요. 4-6 дээр хэлж байгаа. 내 백성이 무엇이 없음으로 망했다? Ард түмэн минь юу дутагдсанаас болж устгагдсан гинүү? 지식이 없음. Мэдлэг дутснаас. 하나님의 말씀이 없음으로 망한 거예요. Бурхны үг байхгүй байснаас болж сүрсэн байна. 하나님께서 무엇을 기뻐하시고 원하시는지, Бурхан юунд баярлдаг вэ? Бурхан юуг хүсдэг вэ? 하나님이 어떤 분인지 Бурхан ямар нэгэн бэ? 그들은 몰랐던 겁니다. Тэд таниагүй. 지식이 없었던 겁니다. Мэдлэг тэдэнд дутсан байна. 자기 생각대로, Харин өөрийн бодлоор 자기 편한 대로 믿은 거예요. өөртөө тааламжтайгаар итгэсэн 그리고 байна. 자기 감정대로 행했던 겁니다. Тэгээд өөрийнхөө сэтгэлийн хөөрлөөр явдаг байсан байна. 하나님의 말씀을 마음에 두지 않았던 거예요. Бурхны үгийг тэд сэтгэлдээ байлгаагүй байна. 그리고 호세아서 8장 12절에 보면 За тэгээ Хосея 8:12 дээр 8장 12절 8:12 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Түүнд би тоо томшгүй хуйлаа бичиж өгсөн боловч тэдгээр нь гаднын зүйл мэт тооцогджээ. 하나님은 인간에게 지성을 주셨습니다. За бурхан бол энэ хүмүүст хүнд ой ухааныг өгсөн. 하나님을 알 만한 것을 주셨습니다. Бурхныг таньж мэдэж болох зүйлсийг өгсөн байна. 우리에게도 똑같이 주셨습니다. Бидэнд ч бас өгсөн. 여기 이렇게 말씀하잖아요. Энд ингэж хэлж 내가 байгаа. 저를 위하여 내 율법을 만 가지를 주셨다. 만 가지. Түүнд би тоо томшгүй хуйлаа бичиж өгсөн. 그만큼 자세하게 기록해 놓으셨다는 거잖아요. Тоо томшгүй гэдэг нь бурхан маш дэлгэрэнгүй өөрийн хуулийг бичиж өгсөн байна. 우리를 위해서 그렇게 자세하게 기록하신 거예요. Бид бүхний төлөө бурхан ингэж дэлгэрэнгүй бичиж өгсөн байна. 그런데 저희가 관계 없는 것으로 여기도다. Гэтэл тэд яасан бэ? Гаднын зүйл мэт тооцсон гэж. 이 성경이 우리하고 전혀 관계가 없는 겁니까? Энэ Библи бидэнтэй ямар ч хамааралгүй зүйл үү? 아니잖아요. Үгүй ээ.
혹시 우리도 이스라엘 백성들처럼 그렇게 여기고 살아가고 있지는 않습니까? Магад бид бүхэн Израилийн ард түмэнтэй адилхан тэгж бодож амьдарч байгаа юм биш үсттэй. 이스라엘은 그 지식을 버렸던 거예요. Израиль тэр мэдлэгийг хайсан. 하나님의 말씀을 자기하고 아무 상관없는 것처럼, Бурхны үгийг өөртөө нь ямар ч хамааралгүй мэтээр тооцож, 남의 이야기 듣는 것처럼 өөр хүний зүйл мэт бодож 그렇게 들었다라는 거예요. сонсож байсан байна. 하나님을 알 수 있도록 말씀을 구체적으로 자세하게 기록해 주셨음에도 불구하고 Бурхныг таньж мэдэж болохоор Бурхан өөрийн үгийг маш дэлгэрэнгүй тодорхой бичиж өгсөн байхад хүртэл 이 말씀이 나에게 어떠한 것인지를 하나님은 자세하게 우리에게 던져 주셨음에도 불구하고 энэ үг ямар зүйл вэ гэдгийг Бурхан бидэнд маш дэлгэрэнгүй бичиж өгсөн. 관계없는 것처럼 듣지 않고 버리지는 않습니까? Гэтэл түүнийг нь надтай хамааралгүй юм шиг тооцож би хөсөр хайж байгаа юм биш үсттэй. 이스라엘 백성들은 버렸어요. Израилийн ард түмэн тэгж хайсан байна. 그래서 망한 거예요. Тиймээс тэд сүрсэн. 망한 데에는 다 그 이유가 있는 겁니다. Сүрж байгаа шалтгаан байгаа. 말씀을 듣지 않아서, Үгийг сонсоогүй болохоор, 말씀이 내 것이 되지 않아서, үг өөрийнх нь болоогүй болохоор, 말씀이 자기하고는 아무 관계 없는 것처럼. үг өөртөө нь ямар ч хамааралгүй зүйл мэтэр. 그래서 망한 거라고. Тиймээс сүрж байгаа. 자세히 보세요. Та бүхэн сайн хараарай. 우리가 정말 잘 되려면, Үнэхээр бид сайн сайхан явъя 우리가 гэвэл, 정말 축복받는 삶을 살려면, үнэхээр бид ёроолтой амьдралаар явъя гэвэл, 예수님의 재림을 보려면, Есүсийн дахин ирэлтийг би харъя гэвэл, 예수님처럼 영광스러운 보좌에 우리도 함께 오르려면 Есүсийн адил тэр сүр жавхлантай сэнтэд би залрая гэвэл, 하나님이 하신 말씀처럼 Бурхны хэлсэн үгийн дагуу 말씀을 들어야 된다라는 겁니다. үгийг нь сонсдог байх ёстой. 말씀을 버리는 것이 하나님을 버리는 겁니다. Үгийг хөсөр хайж байгаа нь Бурхныг хайж байгаа хэрэг. 사무엘상 15장 26절에 보면 1-р Самуэль 15:26 дээрээс харах юм бол 사무엘이 사울에게 이렇게 얘기하잖아요. Самуэль Саул тандан ингэж хэлж байгаа. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 Хаан та эзний үгийг үл хэрэгссэн учраас 여호와께서 왕을 버려 이스라엘의 왕이 되지 못하게 하셨습니다. эзэн ч бас таныг үл хэрэгсэж Израилийг захирах хаан байлгахыг болиулсан. 사울이 하나님의 말씀을 버렸습니다. Саул Бурхны үгийг хөсөр хайсан. 그러므로 여호와도 그를 버렸습니다. Тиймээс эзэн ч бас түүнийг орхиж байгаа. 결국 그래서 사울은 왕이 되지 못했습니다. Тэгээд Саул хаан байхаа болж байгаа. 말씀을 버림으로 축복도 상실하게 되는 거예요. Тэгэхээр энэ үгийг хөсөр хайснаар ёроолөө хүртэл гээж байгаа хэн. 호세아서 4장 6절에 보면 Хосея 4-6 гарах юм бол 말씀을 버림으로 내 제사장이 되지 못하게 할 것이요 그 얘기잖아요. мэдлэг буюу үгнээс татгалцсан учраас би ч чамайг тахилч минь байхаас татгалзнаа гэж байгаа. 네가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할 것이라고. Чи мэдлэгээс татгалцсан учраас би ч чамайг тахилч минь байхаас татгалзнаа. 하나님은 이스라엘에게 특별한 축복을 주시길 원했습니다. Бурхан Израильд маш онцгой ёроолыг өгөхийг хүссэн. 그러나 그들이 말씀을 버림으로 나에게 주어질 소중한 것을 잃어버리고 Гэвч Бурханы үгийг хөсөр хайснаар өөрт нь өгөгдөх тэр үн цэнтэй ёроолыг тэд алдаж байгаа. 이미 가지고 있던 것, 누리고 있던 것까지도 다 잃어버리게 되는 겁니다. Аль хэдийн авснаа эдэлж байгаагаа хүртэл алдахад хүрнэ гэдгийг хэлж байгаа. 그리고 그 뒤에 더 무섭습니다. Тэгээд түүний дараа бүр аимшигтай зүйл. 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라. Чи Бурхныхаа хуулийг мартсан болохоор би ч бас хүүхдүүдийг чинь мартах болно. 말씀을 버림으로 그들의 후손들까지도 Үгийг хөсөр хайснаар тэдний үр хүүхдүүд хүртэл 그 축복과 영광에서 멀어진다라는 거예요. тэр ёроол болон тэр алдраас тасарж байгаа хэн. 잘 생각해 보세요. Сайн бодорой та бүхэн. 여러분들이 이 말씀을 버리잖아요. Та бүхэн энэ Бурхны үгийг хөсөр хайж. 여러분들이 이 말씀을 마음에 두지 않잖아요. Та бүхэн энэ үгийг сэтгэл зүрхэндээ байлгадаггүй байлаа. 그러면 구원받지 못한 우리 가족들은 어떻게 할 거냐? Тийм бол аврагдаагүй манай гэр бүлийнхэн яах вэ? 그죠? Тийм үү? 그리고 여러분들이 나중에 결혼을 하고 자식을 낳았을 때 그 Та бүхэн дараа нь хүнтэй суун үр хүүхэдтэй болно. 후손들은 어떻게 될 거냐는 거예요. Та бүхний үр удам яах вэ? 정말 끔찍한 거잖아요. Энэ үнэхээр аимшигтай хэрэг үстэй. 우리 한 사람으로서 끝나는 것이 아니에요. Миний амьдрал би гэж байгаа ганц хүний амьдралаар дуусчихгүй юм аа. 그냥 나 한 사람 이 세상 살다 끝나는 게 아니라는 거예요. Би ганцаараа энэ дэлхий дээр амьдарж байгаа л миний амьдрал дуусчих юм биш байна. 나하고 연결된 많은 사람들이 있는 거예요. Миний хүрээлэлд байгаа миний эргэн тойрны надтай холбоотой олон хүмүүс байна. 안 그렇습니까? Тийм биш гэж үү? 여러분들 사랑하는 사람들 있어요, 없어요? Та бүхний хайрладаг хүмүүс байгаа юу, байхгүй юу? 있잖아요. Байгаа үстэй. 그들은 어쩔 거냐는 거예요. Тэднийг яах юм бэ?
이 말씀은 너무나도 무섭고 두려운 겁니다. Энэ үг бол үнэхээр аимшигтай үг ээ. 여기 뭐라고 말씀하세요? Энд юу гэж хэлж байна? 나도 내 자녀들을 잊어버리리라. Би ч бас хүүхдүүдийг чинь мартах болно. 말씀을 버리면 후손들까지 손해를 보게 된다는 거예요. Тэгэхээр би үгийг хүсэр хаях юм бол миний үр удам хүртэл хаягдах нь байна. 말씀을 대하는 나의 자세가 내 주변에 있는 영혼들에게까지 영향을 미친다는 겁니다. Тэгэхээр үгэнд хандах миний хандлага миний эргэн тойронд байгаа хүмүүст хүртэл нөлөөлөх нь байна. 그래서 정신을 바짝 차려야 되는 거예요. Тийм болохоор бид ухаан орох хэрэгтэй. 여러분 한 사람 한 사람은 그만큼 소중한 거예요. Тэгэхээр та бүхэн хүн нэг тус бүр тэгтлээ чухал байх нь. 여러분들은 여러분들 집의 기둥인 거예요. Та бүхэн өөрийнхөө гэрт багнан юм. 여러분이 구원을 받았습니다. Та бүхэн аврагдсан. 그러면 뭐라고 말씀하셨습니까? Тэгвэл юу гэж хэлж байгаа вэ? 너와 내 가족이 Чи 구원을 болон гэрийнхэн чинь ч аврагдана. 하나님의 약속이 있잖아요. Энэ чинь бурхны амлалт шүү дээ. 그 말씀을 우리는 들었습니다. Энэ үгийг бид сонссон. 그러면 그 들은 말씀을 준행할 때 그 Тэгвэл энэ сонсон үгээ би хэрэгжүүлэх үед 하나님의 말씀은 반드시 역사한다라는 거예요. бурхны тэр амлалтын үг гарцаагүй ажиллаж биелнэ. 이루어진다라는 겁니다. Биелдэг юм аа. 하나님의 말씀은 단 한 번도 거짓말을 한 적이 없잖아요. Бурхны үгэнд нэг ч худал юм байгаагүй шүү дээ. 하나님의 말씀은 변한 적이 없습니다. Бурхны үг хувьсаж өөрчлөгдөж байсан удаагүй шүү дээ. 말씀은 지금까지도 그대로 일정하게 준행되고 있잖아요. Үг бол өдийг хүртэл үгэд хэрэгжлээр байгаа. Үгийн дагуу болсоор байгаа үстэй. 지금까지 이루어져 왔습니다. Өдийг хүртэл Библийн үг биелж ирсэн. 그리고 이루어질 거잖아요. Цааш биелээд явна. 그 약속도 반드시 이루어질 거라는 겁니다. Тэгэхээр тэр амлалт ч гэсэндээ надад гарцаагүй биелэгдэх юм аа. 그래서 말씀을 듣지 않으면요, Тиймээс би үгийг нь үл сонсвол 가시와 담으로 막는 겁니다. за сундуу өргөс болон хан усгано гэж байна. 호세아서 2장입니다. Хосея 2-ын 2장 5절로 6절에 5-6 дээр 5절 6절 함께 읽겠습니다. 5-6 хамт уншия. Учир нь ихэн завхаарсан тэднийг тээсэн эм ичхүүрийг үйлдсэн талах ус ноос майланг тос дарсыг минь надад өгдөг амаргуудынхаа араас явна гэж тэр хэлсэн. Тэгэхээр харагтун би замыг нь сундуугаар шивэлж тэрээр жимээ олохгүй болтол нь би түүнд хан усгано. 그래서 말씀을 듣지 않으면 고통이 오는 겁니다. Тэгэхээр ингэж үгийг нь сонсохгүй байгаа учраас л зовлон ирдэг. 세상과 타협하면 Энэ ертөнцийн зөвшөлтсөж 결국 нийлэх 그것이 나중에 가시가 되고 담이 된다는 거예요. тэр нэцтэй надад сундуу өргөс болж надад хан болж босдог. 그 가시가 나를 찔러서 나를 고통스럽게 만드는 거예요. Тэр сундуу намайг хатгаж намайг өвтгдөг байна. 말씀을 듣지 않고 이방 결혼을 하잖아요. За бурхны үгэнд оролцоогүйгээр би харь хүнтэй гэрлэлээ. 자신이 선택한 그 배우자가 자기를 찌르게 된다는 거예요. Өөрийнх нь сонгосон тэр хань ижил өөрийг нь хатгах юм. 자기가 선택한 그 배우자가 나의 가시가 돼서 나를 찌르는 겁니다. Өөрийнх нь сонгосон тэр хань ижил надад өргөс болж намайг хатгах юм аа. 말씀을 듣지 않고 Үгийг сонсолгүйгээр 자기 생각대로 자기의 그 육정에 끌려서 넘어갈 때 өөрийн бодлоор, өөрийн үзэл бодлоор тэр одоо уруу татлагт, тэр хүсэлд татагдах үе. 결국 그것이 자기에게 가시가 되는 겁니다. Тэр нэцэд нь өөрт нь өргөс болж байгаа. 게으른 자도 가시를 만나게 될 거라고 말씀하셨습니다. Залхуу хойрог хүнч гэсэндээ сундуута таарна гэдгийг хэлсэн. 잠언 15장 19절에 Сургаалт төгс 15-19 дээр 게으른 자의 길은 가시 울타리 같으니 그랬습니다. Адаарын замд сундуу хийгээ зан байна. 게으른 자. 게으른 자는 잘 될 수가 없잖아요. Тэгэхээр залхуу хүн сайхан явах боломжгүй байна. 게으른 자는 자기가 지금 쉼을 얻지만 За залхуу хүн өөрөө одоо амарч байна. 지금은 편한 것 같지만 Өөрт нь бол сайхан байна. 자기 삶의 모든 것이 자기를 찌르게 될 거라는 거예요. Гэхдээ өөрийнх нь амьдралд бүх зүйл өөрийг нь эргээд хатгана гэдгийг хэлж байгаа. 그래도 돌이키지 않고 울타리를 제치고 곁길로 나가게 되면 За тэгсэн чи эргэлгүйгээр тэр одоо хашааны хажуугаар буруу замаар явбал 2장 10절로 12절입니다. 2-ын 10-аас 12 2장 10절로 12절. Хосея 2장 10절로 13절까지 함께 읽겠습니다. 2-ын 10-аас 13-ыг хамтдаа уншийе. Тэгээд амаргуудынх нь нүдэн дээр ичхүүрт явдлыг нь ил гаргахад хинч түүнийг мутраас минь аврахгүй. Бүх цэнгэл найр наадам шин сар амралтын өдөр хамаг баярыг нь би эцэс болгоно. Амаргуудыг минь надад өгсөн хөлс гэж өгүүлэх тэр эмийн усан үзэм инжирийн модыг би сүйтгэх болно. Би тэдгэрийг ой болгож хээр талын араатнууд тэдгэрийг цөлмөн. Баалуудынх нь баяраас болж би түүнийг шийтгэх болно.
Тэр тэдгээрт утлаг уугуулсан эмэг эрднэр өөрийгөө гойж чимэн амаргуудаа дагсаар намайг мартсан гэж эзэн айлдаж байна. 하나님께 은혜를 입었습니다. За бурхны нэгүслийг авсан. 그러고도 고마움을 모르는 겁니다. Тэгсэн мөртлөө талархаж мэдэхгүй байна. 도움은 다 받고 나서 За бурхны тусламжийг авсан мөртлөө 오히려 등을 돌렸습니다. харин ч эсрэгээрээ нүүр буруулж байна. 그럴 때 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? За ингэх үед нь бурхан юу гэж хэлж байна? 내가 저에게 벌을 주리라. Би тэднийг шийтгнэ. 하나님을 잊고 세상을 따라가고 우상을 따라갔습니다. Бурхныг мартаж, ертөнцийг дагаж, хиймэл шүтэнийг дагаж явлаа. 하나님이 반드시 그 죄를 드러내실 겁니다. Бурхан гарсаагүй тэр гим нүглийг нь илт тод болгоно. 그리고 그에 합당한 징계를 내리실 거라는 거예요. Тэгээ түүнд нь тохирсон шийтгэл сахилгажуулалтыг болгоно гэж. 그래도 말씀을 듣지 않으면요. Тэгсэн ч үгийг нь сонсохгүй байв. 그래도 돌이키지 않으면요. Тэгсэн ч эргэхгүй байв. 다 빼앗아 가신다라는 거예요. Бүхнийг нь булаана гэж байгаа. 그러기 전에 우리는 돌이켜야 되는 겁니다. Тэрнээс өмнө бид бүхэн эргэх ёстой. 말씀 앞에 나와야 되는 거예요. Үгийн өмнө хандах ёстой хан. 여호와여, 말씀만 하시옵소서. Эзэн айлдаж хайрлаа. 내가 여기 있나이다. Би энд байна. 말씀만 하시옵소서. Үгээ айлд. 그런 마음으로 하나님의 말씀을 갈망해야 된다는 겁니다. Тийм сэтгэлээр бид бүхэн бурхны үгийг хүсэмжилдэг байх ёстой. 그래야 그 말씀이 나한테 들리는 겁니다. Тэгж байж тэр үг нь надад сонсогдох юм. 엘리야 선지자가 Елия иш үзүүлэгч. 바알 선지자들과 갈멜산에서 대결을 합니다. За Баалын иш үзүүлэгчтэй Кармел уулан дээр тэмцдэг. 그리고 그들과 겨뤄서 승리를 합니다. За тэдэнтэй тэмцэн ялдаг. 성령 충만해져 있었죠. Тэр үед ариун сүнсээр дүүрсэн байсан. 근데 아방이 За ил Ахаб 그를 잡아 죽이려고 하는 겁니다. түүнийг барьж хөнөөнө гэдэг. 엘리야 선지자는 도망가잖아요. Елия иш үзүүлэгч цугтдаг 그리고 шүү. 동굴 속에 숨었습니다. За тэгээд агууд ороод нуугддаг. 그는 하나님 앞에 차라리 저를 죽여달라고 이야기합니다. Тэгээ бурхны өмнө бурхан дандан ингэж байхаар намайг алаад өгөөч гэдэг. 낙심하고 있는 거예요. Ингээ шантарчихсан, 자기는 цөхөрчихсэн. 아무런 힘이 없고 능력이 없고 할 수 없다고 생각을 하고 있습니다. Өөрт нь одоо ямар ч хүч тэнхээ байхгүй, хүч тамир байхгүй болчихсон. Одоо би юу ч чадахгүй гэж байгаа. 그리고 모든 것이 막혔습니다. Тэгээ бүх зүйл нь битүү одоо тагларсан байна. 그때 하나님이 어떻게 하십니까? Тэр үед бурхан яадаг вэ? 먹을 것, 마실 물 다 공급해 주시면서 Идэх зүйл уух усаар нь хангаж өгдөг. 그리고 세미한 음성으로 그를 다시 불러 세우시는 거예요. Тэгээд бурхан одоо зөөлөн чимээгээр түүнийг дууддаг. 우리도 마찬가지입니다. Бид ч бас адилхан. 정말 그 세미한 음성에 귀를 기울일 줄 알아야 된다는 겁니다. Тэгэхээр тэр бурханы намуун дуу хоолойд бид бүхэн чих хандуулж чадах хэрэгтэй. 우리 영혼을 살리신 것처럼 Бидний сүнсийг амьдруулсан шиг 하나님은 절대 우리를 버리시지 않는 겁니다. бурхан биднийг огтхон ч хаяхгүй байна. 세미한 음성을 듣기 위해서는 우리는 집중해야 되는 겁니다. Бурханы тэр намуун хөнгөнөх дуу хоолойг бид сонсохын тулд анхаарах хэрэгтэй. 그러지 않으면요. Тэгэхгүй бол 점점점 우리는 힘을 잃어갈 겁니다. аажмаар бид хүчээ алдах юм аа. 처음에는 좀 먹듯이 뺏어갈 겁니다. Эхэндээ бол бурхан хэвэн эрвэхий мэт булаана. 호세아서 5장입니다. Хосея 5, 호세아서 5장 Хосея 5-ын 11절로 12절. 11, 12. 에브라임은 사람의 명령을 쫓기를 좋아하므로 학대를 받고 재판에 압제를 당하는도다. Ефраим дарлагдан шүүлтэд бяцлагцсан учран дээр хоосныг шийдэмгий дагжээ. 12절 함께 읽겠습니다. 12-ыг нь хамт уншийе. Иймд би Ефрам хэвэн эрвэхий Юдагийн гэрт ялзрал мэт болно. 그러므로 에브라임에게는 좀 같으며 유다 족속에게는 썩는 것 같도다. Иймд би Ефрамд хэвэн эрвэхий Юдагийн гэрт ялзрал мэт болно. 이 좀이라는 건 눈에 띄지 않습니다. За энэ хэвэн эрвэхий бол нүдэнд нэх өртөөд байхгүй. 근데 옷을 갉아먹잖아요. За гэхдээ л энэ хувцс хонрыг иддэг шүү дээ. 어느 날 보면 구멍이 뻥 나 있어요. Нэг өдөр харахад ингээд цоорцсон, урагдцсан байж байна. 본 적 있으세요? Та бүхэн харж ирсэн үү? 경험해 보셨어요? Хэвэн эрвэхий идүүлсэн зүйл харж ирсэн үү? 저는 경험해 봤어요. За би харж ирсэн. 제가 코로나 때 한국에서 10개월 동안 몽골 땅에 들어오지 못했습니다. За би коронавигийн үед одоо Солонгост 10 сарын хугацаанд байсан Монгол руу орж ирч чадалгүй. 그래서 집에 뭐 사람이 없었으니까 За тэгээ гэрт хүн амтан байхгүй болохоор 그 옷장을 열 일이 없었어요. хувцсны шүүгээ нээгээд байх нэг шаардлага байхгүй. 돌아와서 Эргэж ирээд 옷을 봤습니다. хувцаа харсан. 옷을 입으려고 하니까 Хувц өмсөх гэсэн чинь 구멍이 나 있는 거예요. цоорцсон байж байна. 내가 이런 거 구멍 낸 적 없는데 Би ингэж цоолоогүй дээ. 구멍이 뻥 나 있어. Гэтэл ингэж цоорцсон байж байгаа. 나중에 알았습니다. Дараа нь мэдсэн. 좀 먹은 거예요. Хэвэн эрвэхэд идүүлчих.
그것이 하나 둘이 아니었습니다. За ганц нэг биш. 특히 캐시미어 За ялангуяа кашмир. 좀이 아주 맛있게 먹는가 봐 그거를. Тэрийг бол хэвэн эрвээ хийх амтрахын иддэг юм шиг баг. 캐시미어는 3개나 빵꾸가 났어요. За 3 кашмирын овц маань цоорцсон байсан. 양복 하나가 구멍이 났어요. За нэг костюм маань цоорцсон байсан. 그 비싼 양복. Тэр хайрын үнэтэй костюм. 우리 딸내미가 사준 건데 Уг нь манай охин авч өгсөн. 억울하지. Үнэхээр шудраг бас санагт. 그런데 뭐예요? 어쩔 수 없는 거. За гэтэл одоо тэгээ яах ч аргагүй шүү дээ. 근데 이 표현을 지금 하나님 쓰셨다고. Гэтэл бурхан энэ хэвэн эрвээ хийгээр энд илэрхийлж байгаа. 그렇게 뺏어가는 거예요. Бурхан хэвэн эрвээ хий шиг булаана гэж. 마귀는요 그렇게 하는 거라니까. 한 번에 무너뜨리는 게 아니에요 마귀가. За тэгэхээр бузар сүнс биднийг нэг дор унгадаггүй. 이 좀이 눈에 띄지 않게 갉아먹는 것처럼 Энэ хэвэн эрвээхийн нүдэнд үл өртгөхөөр баг багаар иддэг шиг 눈치채지 못하게 хүний нүдэнд өртөхгүйгээр 내 속에 있는 주님을 자꾸 갉아먹는 거예요. миний дотор байгаа эзнийг идэж байдаг бахан. 주님을 주님으로 여기지 못하도록 만드는 거예요. Эзнийг эзэн чигээр нь тооцохгүй байхад хүргэдэг бахан. 예수님이 왕이신데 그 왕을 왕으로 여기지 못하도록 만드는 거예요. Есүс уг нь бол хаан. Гэтэл энэ хааныг хаан шигээр нь тооцохгүй байхад хүргэдэг. 사울 왕이 그렇게 무너졌던 것처럼 Саул хаан тэгж норж унсан шиг 우리도 그렇게 무너질 수 있다라는 거예요. бид бас тэгж нуран унах боломжтой. 뭐를 안 들어서? Юг сонсоогүй улмас. 말씀을 안 들어서. Үгийг нь сонсоогүй улмас. 말씀을 듣지 않으면요. Үгийг нь сонсохгүй бол 좀이 갉아먹는 것처럼 우리의 영혼을 갉아먹는 겁니다. энэ хэвэн эрвээхэд идүүлэх мэт бидний сүнсийг ч гэсэндээ идэж байх болно. 그리고 나에게 주실 축복들을 주님이 다 뺏어 가시는 겁니다. Тэгээд надад өгөгдөх ёроолуудыг ч бас булаадаг бахна. 좀이 점점 넓게 퍼지듯이 시간이 지나면 알게 됩니다. Энэ хэвэн эрвээхэд идүүлсэн одоо хувцас багаагаар томордог шиг цаг хугацаа өнгөрүүл мэдэгдэнэ. 많은 것을 잃었다는 것을. Их зүйлийг алдсан байна гэдгээ. 마음의 평안도, 기쁨도 다 잃어버렸다는 것. Сэтгэлийнхээ амар тайван баяр хөөргийг хүртэл алдсан байж байгаа. 신령한 지혜도, Энэ сүнслэг мэрэгүү ухаан. 주님이 주신 재물도 다 잃어버렸다는 것. Бурхны өгсөн энэ эд баялагийг хүртэл бүгдийг нь алдсан байх болно. 그래도 말씀을 안 들으면요. Тэгсэн ч үгийг нь сонсохгүй авир. 14절 14 дээр 함께 읽겠습니다. 5-ын 14-ыг хамт уншийе. Учир нь би Ефраимын хувьд арслан мэт, Юдагийн гэрийн хувьд залуу арслан мэт байна. Би өөрөө тасчин урж явна. Намайг авч явхад хинч аварч чадахгүй. 하나님께서 사자처럼 이스라엘과 유다를 찢고 징계하신다고 하죠. Бурхан энэ арслан мэт Израилийг болон Юдаг урж тасдах болно. 그 고난 속에서 아무도 건져줄 수 없게 하신다는 말씀이잖아요. Зовлонгоос нь тэднийг хинч аварч чөлөөлөхгүй гэдгийг хэлсэн үг. 사자같이 Арслан мэт 움켜서 찢어버리는 거예요. залгиж тасдах нь байна. 그러면 살고 죽는 것이 말씀을 듣는 데 달렸다라는 사실입니다. Тэгэхээр амьдрах уу гэдэг нь энэ үгнээс хамаарж байгаа. Үгийг сонсох уугүй юу гэдгээс. 그렇기 때문에 우리는 말씀을 듣고 배우는데 모든 것을 투자해야 됩니다. Тэм учраас бид бүхэн Бурхны үгийг сонсож сурахад бүх зүйлээ зориулах хэрэгтэй. 정말 2026년 올 한 해 Үнэхээр энэ 2026 онд 우리는 말씀을 듣고 깨닫는 거에 시간을 많이 투자해야 되고 энэ үгийг сонсож үгийг ухаарах тал дээр бид нар маш их цагийг зарцуулах хэрэгтэй. 그것을 아주 귀하게 여겨야 됩니다. Үүнийг хамгийн чухалд тооцох ёстой. 말씀이 내 영혼을 살린 것처럼 Энэ үг миний сүнсийг амьдруулсан. 결국 그 말씀이 나를 성장시켜 갈 겁니다. Энэ үг намайг ч бас өсгөх байна. 그리고 그 말씀이 나를 축복 가운데로 인도해 가실 겁니다. Тэгээд энэ үг намайг ёроол руу удирдах болно. 정말 우리는 이 말씀을 소홀히 여기면 안 되는 거예요. Бид бүхэн энэ үгэнд хөнгөн хумгаа хандаж огт болох. 내가 사는 길은 오직 말씀을 듣는 겁니다. Тэгэхээр би амьдрах арга зам бол зөвхөн үгийг сонсох байна. 호세아서 6장 Хосея 6-гийн 3절입니다. 3 함께 읽겠습니다. 3-ыг хамт уншийе. Тиймээс таньж мэдцгээе. Эзнийг мэдхийн тулд шамдацгаая. Үүр цайх нь баттай адил, түүний эрх нь гарцаагүй. Бороо мэт газрыг услах хаврын бороо мэт тэр бидэн дээр ирнэ. 여호와를 알자 그럽니다. Эзнийг таньж мэдцгээе. 힘써 여호와를 알자. Эзнийг мэдхийн тулд шамдацгаая. 우리가 하나님을 아는 것이 쉽지 않다라는 거예요. Бид бүхэн Бурхныг таньж мэдэх нь амаргүй. 성경을 읽는 것이 쉽지 않습니다. Энэ Библийг уншина гэдэг нь амархан биш. 말씀을 듣는 것이 쉽지 않습니다. Энэ үгийг бид сонсно гэдэг нь амархан зүйл биш. 그죠? Тийм биз дээ. 영화 한 편 보는 것은 졸지 않고 볼 수 있습니다. 그죠? За нэг кино үзэхэд бол нойр хүрэхгүй үзчихдэг тийм ээ. 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 지금 여기 영화 틀어주면요. Одоо энд нэг кино тавиад өгчвөл
여기 지금 조는 사람들 다 눈 뜰 거야. Одоо энд нойрмоглоо сууж байгаа хүмүүс бүгд сэргэн. 그죠? Тийм ээ? 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 우리는요. Бид 말씀 앞에 조는 삶을 살면 안 됩니다. үгийн өмнө ингэж нойрмоглдог, унтдаг байж болохгүй. 영화는 재미없어야 돼. Кино харин бидэнд сонирхолгүй байх хэрэгтэй. 저는 집에서 영화 틀고 영화 보자 그러면요. 영화 10분만 딱 보면 10분 보면 자요. За одоо гэрт кино тавьчих юм бол кино үзье гэх юм бол би нэг эхлүүлэл 10 минут болоод унтаад өгдөг. 가족들이 이제 전부 다 이런 이제 새해를 맞이하고 좀 함께 모이는 날 같으면 영화 한 프로 보자고 합니다. За шинэ жил ч юм уу ямар нэгэн одоо үеэр гэр бүлээрээ цуглах үед за нэг хамтдаа кино үзье гэж суулаа. 아니 나는 안 볼래 그러면 아, 왜 다 웃고 보는데 얘기해? 왜 안 보냐고. Гой бүгдээрээ үзье л та гэж тэгдэг. 그럼 이제 참가는 합니다. 저도 이제 거기 참여는 합니다. Тийм бол яг хөө би зүгээр оролцохын үед оролцож байгаа. 소파에 앉았어요. За буудан дээр суусан. 네. 나중에 누가 깨웁니다. За дараа нь хэн нэг нь намайг сэрэж идэг. 차라리 들어가서 주무세요. За ингэж явахаар ороод унттаа гэд. 왜? Ягаад? 코를 고니까 잘 듣지를 못하는 거야. Одоо хуурхраад байгаа учраас нэг кинон сонсогдохгүй. 시끄러우니까. Ядаргаатай байгаа. 그러니까 차라리 들어가서 주무시는 게 나아. Тийм болохоор зүгээр өрөөндөө ороод унтсан нь дээр байгаа юм. 그래서 제가요 처음부터 끝까지 본 영화가 별로 없어요. Тиймээс надад яг дуустал нь үзсэн кино нэх байхгүй. 제가 구원받기 전에는 밤 새도록 봤어요. Би аврагдахынхаа өмнө бол шүнжин кино үздэг байлаа. 정말 그 무술 영화는요 보고 또 보고 보고 또 보고 또 보고 또 보고 또 보고 또 보고 밤 За энэ 새도록 одоо 봤어. элдтэй, сэлэмтэй, тийм тулаантай киног бол би ерөөсөө давтан үзэн нэлийн их байн үздэг байсан. 무술 영화 보면 재밌잖아요. За тулаантай киноос сонирхолтой шүү 막 дээ. 날아다니잖아. Нисэл. 그죠? Тийм ээ. 칼 한번 샥 휘두르면 그냥 탁 두동강에 납버리잖아. За тэгэл элдээ суглаад ганц эргүүлэхэд л бүгд газар унаа. 얼마나 재밌어. Ямар сайхан зугаатай вэ? Тийм ээ. 나도 막 날아다닐 것 같잖아. Би бас яг нэг нисэж байгаа юм шиг санагдаад. 그런데요. 구원받고 나니까 Харин аврагдаад 제일 재미없는 게 영화야. хамгийн сонирхолгүй болсон зүйл кино. 성경이 제일 재미있는 거예요. Харин Библи хамгийн их сонирхолтой болсон. 저는 자다가도 성경 보려고 눈 떠요. Би унтж байгаа бас одоо Библийг унших гэж нүд нээдэг, шууд сэрэгчдэг. 왜냐하면 잠을 자다가도 말씀 생각 때문에 잠을 못 잘 때가 많아. За ингээл унтах гэж левтлээ гэтэл үг бодогдоод энэ үг ямар утгатай юм бол гэж бодогдоод унтаж чадахгүй байна. Нойр хүрэхгүй. 그래서 사실은 이번 동계 때도 잠을 잘 못 자고 있습니다. Тиймээс үнэндээ энэ үлийн цугларалтаар ч гэсэндээ одоо шөнө унтаж чадахгүй байгаа. 이 말씀 때문에. Энэ үгийн улмаас 근데 여러분들은 지금 주무시려고 하고 있어. та бүхэн бол одоо унтах бэлтгэлдээ орж байна. 예? 눈을 지그시 감고 계셔요. Нүд нь багаагаар анилдаал. 잉크하지 마세요. 예? За бити. 눈 감지 마세요. За бити нүд ирмээд байгаарай. 다 보여요. 예? Бүгд харагдаж байгаа шүү. 여긴 더 잘 보여. Эндээс бүр сайн харагдана. 숨을 데가 없어. Нуугдах газар байхгүй. 다 올라와 있으니까. Бүгд ингээд дээшээ гараад ирцээ. 강당 잘 지은 것 같아요. Энэ их танхим их гоё сайн баригдсан тийм ээ. 다 보입니다. 예? Хүн болгон харагдана. 우리가요 살 길은요 하나님의 말씀을 듣는 거예요. Бид бүхэн амьдрах арга зам бол Бурхны үгийг сонсгол баг. 힘써 여호와를 알자라고 하잖아요. Эзнийг мэдхийн тулд шамдацгаая. 이건 내가 노력하고 애쓰지 않으면 안 되는 겁니다. Би өөрөөсөө хичээл зүтгэл хөдөлмөр гаргахгүй бол болохгүй зүйл. 말씀 듣는 건 결코 쉬운 게 아닙니다. Энэ үгийг сонсно гэдэг нь амар зүйл биш шүү дээ. 말씀에 집중하는 것이 쉽지 않습니다. Энэ үгэнд анхаарна гэдэг чинь амархан биш. 왜? Ягаад? 마귀가 있으니까. Диавол байгаа болохоор. 마귀가 있으니까. Диавол байгаа болохоор. 마귀가요 여러분 옆에 딱 붙어갖고 속삭이고 있다니까. Энэ бузар сүнс та бүхний дэрэгдээс та бүхэнд шивнэж байгаа шүү дээ. 재미없잖아. 뭐 그런 말씀 듣고 있어. Сонирхолгүй байгаа үстэй. Ийм үг сонсч 그 яа. 말씀 지키지도 못하잖아. Наа үгээ чи угаасаа ямар сахиж чадах биш. 너는 해당되지 않는 말씀이야. Чамтай хамаарал үг шүү дээ. 너한테 어울리지 않아. Чамд наатарсан зохихгүй. 계속 그렇게 얘기하는 거야. Гээл дэрэгдээс хэлж идэг. 계속 그렇게 속닥거리는 거야. Миний дэрэгдээс тэгэл шивнэл байж байна. 자기 속에서 계속 부딪히고 있는 거야. Өөрийн минь дотор тэгэл тийм одоо тэмцэл байж. 자기하고 맞지 않는 말씀이거든. Надад ингэж таарахгүй үг байна. 그러니까 길을 막게 만들고 마음을 닫게 만드는 거예요. Тийм болохоор чихээ бөглөдөг, сэтгэлээ хаадаг. 그래서 여기 힘써 여호와를 알자라고 하는 겁니다. Тийм болохоор эзнийг мэдхийн тулд шамдацгаая гэж. 왜? Ягаад? 알아야 행동이 나오거든.
Би мэдж авч байж л надаас үйлдэл гарах болохоор 하나님을 알아야 행동이 나오는 거예요. Бурхныг би мэдж байж л тэр үйлдэл надаас гарах учраас 내일 비 내릴 걸 안다라면 маргааш бороо орохыг би мэдсэн бол 여러분들은 우산을 준비할 겁니다. та бүхэн шүхрээ бэлдэн. 주식이 오를 것을 안다라면 Хувцас өсөхийг мэдж байгаа бол 내일 당장 주식을 살 거예요. хувцас авна шүү дээ. 그죠? Тийм ээ. 은행에 돈을 빌려서라도 살 거라고. За зээл аваад ч болтгой хувцас авна аяг бол. 그런데 За гэтэл 모르니까 мэдгүй болохоор 비를 맞고 걸어가는 것이고 бороонд нороод явж гин. 주식으로 망하게 되는 거잖아요. За хувцас унснаас болоо сүрдэг. 몰라서 그런 겁니다. Мэдгүй улмаас тэгдэг шүү дээ. 우리도 모르니까 망하는 거예요. Бид ч бас мэдгүй учраас 주님이 어떤 분이신지, энэ эзэн ямар нэгэн бэ? 어떤 능력을 갖고 계시는 것이, Энэ бурхан ямар хүч чадалтай нэгэн бэ? 나에게 무엇을 원하는지, Надаас юг хүсэж байгаа вэ? 어떤 축복을 나에게 주시려고 하시는지 Ямар ёроолыг надад өгөхийг хүсэж байгаа вэ? 정말 안다라면 Би үнэхээр мэдж байгаа бол 우리는 전 생애를 주님께 드릴 수 있잖아요. бид нар бүх зүйлээ бүх хөрөнгөө эзэн даатгах чадна. 말씀을 듣고 주님을 안다라면 Би үгийг сонсож эзнийг би мэдсэн бол 나의 모든 것을 맡기고 의지할 수 있다라는 겁니다. би өөрийнхөө бүх зүйлийг бурханд даатгаж бурханд зориулж чадна. 알면 내 것을 기꺼이 포기하고 버릴 수 있는 겁니다. Тэгэхээр би мэдх юм бол өөрийнхөө зүйлийг дуртаяа бурханд зориулж даатгаж 왜 내 бас хайж 것을 чадна. 포기하지 못하고 왜 버리지 못할까요? Ягаад би өөрийнхөө зүйлээс татгалзаж хайж чаддаггүй вэ? 왜? Ягаад? 하나님에 대해서 모르니까. Би бурхны талаар мэдгүй байгаа болохоор. 하나님이 나를 어디다 쓸지 모르니까. Бурхан намайг хаана юунд хэрэглэхийг би мэдгүй байгаа. 하나님이 나에게 원하시는 것이 무엇인지 모르니까. Бурхны надаас хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэдгийг би мэдгүй байгаа болохоор. 모르니까 내 생각대로, 내 뜻대로, 내 감정대로 행동하는 거예요. Мэдгүй болохоор би өөрийнхөө бодол санаагаар, өөрийнхөө хүслээр, өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр үйлдээд амьдраад байдаг. 내가 하나님의 뜻을 알고 Би бурхны хүслийг мэдж, 하나님이 어떤 능력을 가졌는지 알고 бурхан ямар хүч чадалтайг мэдж, 하나님이 내게 주실 축복이 무엇인지 안다라면 бурхны надад хүртэх ёроол юу вэ гэдгийг би мэдчихвэл 우리는 그 말씀을 듣고 행할 겁니다. бид бурхны үгийг сонсож үйлдэнэ. 그래서 우리는요 말씀 회복이 신앙 회복인 겁니다. Тиймээс бид бүхний хувьд энэ үгээр дахин сэргэх нь итгэлээ дахин сэргээж байгаа хэрэг. 느헤미야 8장을 보시겠습니다. Нехемия 8-аас харъя. 팔장 8절로 9절입니다. 8-ын 8-9. 함께 읽겠습니다. 8-9-ыг хамт уншийе. Тэд номоос буюу Бурхны хуулиас тайлбарлан уншиж, уянсан зүйлээ тэдэнд ойлгуулахын тулд санааг нь хэлжээ. Дараа нь захирагч байсан Нехемия, тахилч ба Гүш Езра мөн бүх ард түмэнд хуулийг ойлгуулсан Левичүүд бүх ард түмэнд энэ өдөр бол та нарын Бурхан эзэнд ариун өдөр юм. Бүү халгал, бүү уйлгэв. Учир нь бүх ард түмэн хуулийн үгсийг сонсоод уйлж байв. 이스라엘이 멸망을 당해서 바벨론으로 포로로 붙잡혀 갔습니다. За Израиль сүрэн ард түмэн нь Бабилон руу олзны хүн болоод явсан. 70년 뒤에 그들이 다시 돌아와서 성전을 건축하고 느헤미야 때 성벽을 건축합니다. За 70 жилийн дараа тэд нутагтаа эргэж ирээд ариун өргөөг засварлаж барьдаг. За Нехемиягийн үед тэд цайзыг засварладаг. 외형적으로는 이제 회복이 되었습니다. Гадна талаасаа бол тэд нэр дахин сэргэж байна. 근데 영적으로는 아직 미흡한 상태였던 겁니다. Харин сүнслэг байдлаараа тэд одоогоор дутмаг байна. 왜? Яагаад? 백성들은 오랫동안 하나님의 말씀을 제대로 들은 적이 없습니다. Ард түмний хувьд удаан хугацааны турш Бурхны үгийг сонсоогүй байсан. 그렇기 때문에 신앙이 형식적이고 말씀에 대한 이해와 순종이 약해져 있었던 겁니다. Тийм болохоор тэдний итгэл хэлбэр төдий болсон байна. За тэгээд үгийг ойлгох, үгэнд дуулууртай байх хандлага нь багассан байна. 그때 하나님의 말씀을 듣게 된 거예요. Энэ үедээ тэд Бурхны үгийг сонсож байгаа. 그리고 그 말씀을 분명하게 깨닫게 됐습니다. Тэгээд тэр үгийн утга санааг тэд ухаарсан байна. 그리고 백성들이 울었다고 돼 있잖아요. Тэгээд ард түмэн бүгд уйлав гэж байна. 죄를 깨달은 거예요. Яагаад гим нүглээ ухаарав? 내가 어디서 뭐가 잘못됐는지를 깨달은 거예요. Би хаанаас яаж буруутсан бэ гэдгээ ухаарав. 그래서 그들은 하나님 앞에 울었습니다. Тиймээс тэд Бурхны өмнө уйлж байгаа. 그래서 그때 그날을 슬픔이 아닌 기쁨과 거룩한 날이라고 선포하고 있는 겁니다. Тиймээс энэ өдөр та нарт уйгашуу бишээ харин эзэн бурханд ариун өдөр юм а гэж байна. 말씀을 듣고 그들은 다시 살아난 거예요. Тэд үгийг сонсоод эргэж амилж байгаа. 다시 회복한 겁니다. Дахин сэргэж байгаа. 누가복음 7장에 보면 Луг 7 дээрээс харах юм бол 나인성 가부의 독자가 죽었습니다. за 80 хотод амьдардаг нэгэн эмэгтэй
одоо хүү өгдөг байна. 주께서 가부를 보시고 불쌍히 여기셔서 Эзэн тэр бэлэвсэн эмэгтэйг хараад өрөвцөндөө 예수님이 먼저 가까이 가서 그 간에 손을 대십니다. Есүс түрүүлэн ойртож очоод тэр авсанд гараа хүргэдэг. 함께 찾아보겠습니다. Бүгдээрээ хайж олъё. 누가복음 7장입니다. Лук 7 14절로 15절입니다. 7-гийн 14 15 14절로 15절 함께 읽겠습니다. 14 15-ыг хамт уншия. Тэр очоод авсанд гараа хүрэгтэл өргөөд явж байсан хүмүүс зогслоо. Тэгээд Есүс би чамд хэлж байна. Залуу минь бос гэхэд өгсөн хүн босоод ярьж эхлэв. Ингэж Есүс түүнийг эхтэн эргүүлэн өгөв. 청년아, 내가 네게 말하노니 일어나라. Би чамд хэлж байна. Залуу минь бос. 말씀의 권세를 지금 말하고 있는 거잖아요. Энэ үгийн хүч, үгийн эрх мэдлийг харуулж байгаа. 예수님은 죽음보다 강한 생명의 권세를 가진 분이라는 겁니다. Есүс үхлээс илүү хүчтэй амийн эрх мэдэлтэй нэгэн бахна. 죽은 자가 그 말씀을 듣고 반응하잖아요. Үхсэн хүн хүртэл дөөний үгийг сонсоод хариу үйлдэл үзүүлж хагаад 생명은 말씀에 의해 회복되는 겁니다. тэгэхээр энэ амин энэ үгийн улмаас л сэргэж байна. 요한복음 5장 25절에 이렇게 말씀하시잖아요. Иохан 5-ын 25 дээр хэлсэн. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 Үннээр би та нарт хэлье. 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. Үхэгсэд бурхны дуу хоолойг сонсох үе ирчгээд байна. Энэ үе. 듣는 자가 살아나리라. Сонсон нь амьлах болно. 듣는 자가 살아난다라는 것. Сонсон нь амьлнаа гэж байгаа. 하나님의 아들의 음성을 들을 때, Бурхны хүүгийн дуу хоолойг сонсох үе. 예수님의 말씀을 들을 때 Есүсийн үгийг сонсох үед 영혼이 살아나잖아요. сүнс нь амьлдаг шүү дээ. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд адилхан. 예수님의 말씀을 들을 때 Есүсийн үгийг сонсох үед 우리의 영혼이 살아났습니다. бидний сүнс амьлсан. 여기 청년이 일어나 앉고 그랬습니다. Үхсэн хүн босоод ярьж эхлэв гэж. 일어나라고 하셨습니다. За бос гэж хэлсэн. 그랬더니 15절 Тэгтэл 15 дээр 죽었던 자가 일어나 앉고 그랬습니다. үхсэн хүн босоод 그리고 말도 하고 그랬습니다. тэгээд ярьж эхэлвэ. 살아났잖아요. Амьлсан байна. 이것은 환상이 아닌 겁니다. Энэ бол үзэгдэл биш байсан. 실제 죽음에서 회복되었음을 보여주시는 거예요. Яг боддоор үхмэл байдлаас эргэж дахин сэргэж байгааг харуулсан. 단순한 기적이 아니라는 겁니다. Энэ бол зүгээр эгэлжиллийн жирийн нэг гайхамшиг байгаагүй. 멀어졌던 마음이 다시 이어졌다라는 거예요. Энэ холдсон байсан, салсан байсан харилцаа эргэж сэргсэн, үргэлжилсэн гэсэн үг. 그 가부는 하나밖에 없는 아들을 잃었습니다. Энэ бэлэвсэн эмэгтэй цор ганц хүүгээ алдсан. 즉 삶의 의미를 잃었었습니다. Амьдралынхаа утга учирыг алдсан. 근데 삶의 의미를 다시 회복시켜 준 거예요. Гэтэл амьдралынх нь утга учирыг дахин сэргээж өгж байна. 왜? Ягаад? 예수님은 생명이시잖아요. Есүс бол амь учраас 우리에게 영생을 주시는 거예요. бидэнд мөнх амийг өгсөн. 그리고 인생 전체를 회복시키시는 분인 거예요. Тэгээд миний амьдралыг тэр чигтэн дахин сэргээж өгсөн нэгэн байна. 우리는 구분 인생이었습니다. Бид бүхний амьдрал орн. 우리는 절름발이 인생인 거예요. Мөрөө байсан. Бид бүхэн доглон амьдралтай байсан. 그런데 그것을 펴시는 거잖아요. Харин түүнийг тэгшилж өгсөн. 그리고 그걸 곧게 걸어갈 수 있도록 회복시키시는 거잖아요. Тэгээд зөв алхахаар сэргээж өгсөн байна. 그것이 말씀인 겁니다. Тэр үгийн бол маш шүү дээ. Үгийн ачаар. 우리 시대에는 청년이 너무 많이 죽어 있습니다. Бидний энэ цаг үед энэ нэрэн үед залуучууд олон хүн үхэж байна. 지금도 여기 모여 있는 청년들이 많습니다. Одоо ч гэсэн энд цугларсан байгаа залуучууд олон. 근데 정말 여러분들 일어나서 걷고 있습니까? Гэхдээ үнэхээр та бүхэн яг босоод алхаж байгаа юу? 정말 살아서 움직이고 있습니까? Үнэхээр та бүхэн амьд байж идэвхтэй байгаа юу? 정말 하나님의 말씀이 내 속에 들어와 생명이 되셨냐는 거예요. Үнэхээр та бүхний дотор бурхны үг орж хөдөлж байгаа юу? 정말 말씀을 듣고 그 말씀대로 내가 움직이고 있냐는 거예요. Үгийг сонсоод тэр үгийн дагуу би өөрийгөө хөдөлгөж байгаа юу? 여기 청년에게 말씀하셨습니다. Энэ залууд хэлж байна. 청년아, 내가 내게 말하노니 일어나라. Би чамд хэлж байна, залуу минь бос. 그랬더니 죽었던 자가 일어나 앉고 Гэхэд үхсэн хүн босоод 말도 하거늘 그러잖아요. ярьж эхэлвэ гэж байгаа. 예수님도 우리에게 지금 말씀하시는 겁니다. Одоо Есүс бид бүхэнд ч хэлж байна. 너희는 일어나 걸으라. Бос алхах гэж байна. 근데 그 말씀을 들은 우리는 Тэр үгийг сонссон бид 지금 어떻게 살아가고 있냐는 거예요. одоо яаж амьдрч байгаа вэ? 무엇을 위해서 살아가고 있냐는 거예요. Би юуны төлөө амьдрч байгаа вэ?
세상 가운데 죽은 인생을 살아가고 있습니까? Энэ ертөнцийн дээр би үхмэл амьдралаар амьдарч байгаа юу? 하나님 앞에 새 생명을 얻은 삶을 살아가고 있습니까? Аль эсвэл би бурхны өмнө шинэ амьтаа болсон амьдралаар явж байгаа юу? 정말 내가 살아났다라는 건 하나님의 음성을 듣고 그 음성에 응답하는 삶을 살아가야 되는 겁니다. Үнэхээр би амьдсан юм бол, ам орсон юм бол бурхны дуу хоолойг сонсож тэр дуу хоолойд хариулж амьдрах ёстой. 이사야 55장 3절에 분명히 말씀하시잖아요. Исая 55-ын 3 дээр маш тодорхой хэлж байгаа. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. Чихэнэгээд над руу ир. 그리하면 내 영혼이 살리라. Сүнс чинь амьд байхын тулд сонсох тун. 그러면 그 다음부터 우리는 하나님을 아는 것에서 살아가게 되는 겁니다. Тэгэх юм бол энэ үеэс бид бүхэн бурхныг мэдэх амьдралаар явж эхэлнэ. 베드로후서 3장 18절에 분명히 말씀하시잖아요. 2 дугаар Бедр 3:18 дээр тодорхой хэлж байгаа. 함께 찾아보겠습니다. Бүгдээ хайж олъё. 3장 18절 3:18 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Харин бидний эзэн ба аврагч болох Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөх түн эдүүгээ болон мөнхийн өдөр аль алинд нь түнд алдар байх болтугай. 아멘. 그리스도인은 멈추지 말고 은혜와 진리의 지식에서 자라가야 되는 겁니다. Христэд итгэх хүн зогсонго байх биш, харин нэгүсэл болон Есүс Христийн мэдлэг дотор өс гэж байна. 계속 성장해 가야 되는 거예요. өсөлттэй явах ёстой хэн. 그리고 그 삶의 목적은 오직 주님의 영광이 되어야 되는 겁니다. Тэгээд тэр хүний амьдралын зорилго нь зөвхөн эзэнд алдар болохын тулд байх ёстой. 그래서 하나님께서 사는 길을 가르쳐 주십니다. Тиймээс бурхан амьдрах арга замыг зааж өгж байна. 호세아서 10장입니다. Хосея 10, 10장 Хосея 10, 12절 10-12. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Зөвхт байдлыг тариалж, хайр инэрлийг хурааж ав. Боловсруулаагүй газараа хагал. Учир нь эзэн чиний дээр зөвхт байдлыг асгахаар ирэх хүртэл түүнийг хайх цаг нь одоо билээ. 굳어진 마음을 회개하고 갈아엎어야 된다라는 겁니다. Би өөрийн энэ хатуурсан сэтгэлийг гимшиж, зөөлөж хаглах ёстой. 그리고 공의로 살며 하나님을 찾을 때 하나님의 은혜의 비로 회복시켜 주신다라고 말씀하시는 겁니다. Тэгээд шудраг ёсоор амьдрч бурхныг эрэлхийлэн хайх үед бурхан энэ нэгүслийн бороогоор биднийг дахин сэргээж өгнө. 말씀을 듣는 것이 의를 심는 겁니다. Тэгэхээр үгийг сонсож байгаа нь зөвхт байдлыг тариалж байгаа хэрэг. 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받는 것이 바로 의를 심는 겁니다. Бурхны үгийг би бурхны үг чигээр нь хүлээж авж байгаа нь энэ зөвхт байдлыг тариалж байгаа хэрэг. 그것만이 내가 살 길인 거예요. Энэ нь л зөвхөн би амьдрах арга зам юм. 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 Бурхны үгийг хүлээн авахдаа үүнийг хүний үг биш. 하나님의 말씀으로 받으니 진실로 그리하다. Харин бурхны үнэн үг гэж байгаагаар нь хүлээн авсаа. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 속에서 역사하느니라. Энэ нь итгэдэг бидний дотор ажилдаг гэж байгаа. 하나님의 은혜와 의를 경험하는 길은 하나님의 말씀을 듣는 겁니다. Тэгэхээр бурхны нэгүсэл болон бурхны зөвхт байдлыг мэдрэх арга зам бол бурхны үгийг сонсох. 하나님을 의지하고 세상 권력과 계산을 따르는 삶은 결국 헛된 삶이 된다라는 겁니다. Бурханд найдахгүйгээр харин энэ ертөнцийн эрх мэдэл юм уу? Энэ ертөнцийн тооцооллыг дагаж амьдарч байгаа амьдрал эцсэд хоосон амьдрал байх болно. 그래서 말씀을 듣는 것만이 살 길인 거예요. Тиймээс энэ үгийг сонсох нь амьдрах арга зам. 호세아서 14장 Хосея 14 1절로 2절입니다. 1 2 1절로 2절 1 2 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Израиль эзэн бурхан өөдөө эрг хилэнцээсээ болж чи бүдэрсэн билээ. Үгсийг нь өөртдөө аваад эзэн өөд эргэж хилэнц бүрийг минь хилтрүүлээд хэлэх үгийг минь болгоогооч. Уруул юугаа бид тахил болгон үргий. 이스라엘아 내 하나님 여호와께로 돌아오라. Израиль эзэн бурхан өөдөө эрг 내가 불의함을 인하여 엎드려졌느니라. хилэнцээсээ болж чи бүдэрсэн билээ. 죄의 핵심은 하나님을 떠난 것. Энэ гим нүглийн үндэс бол бурхнаас холдсноос болж. 그렇기 때문에 회개하고 돌아오라고 말씀하시는 겁니다. Тийм учраас гимшиж эрг гэж хэлж байна. 근데 돌아올 때 Эргэхдээ 핑계가 없어야 돼요. шалтгаан байхгүй байх хэрэгтэй. 변명이 없어야 돼요. өөрийгөө өмгөөлөх тайлбар байхгүй байх хэрэгтэй. 부분적인 회개가 아니라 За бас хэсэгчилсэн гимшил биш. 정말 온전한 회개. Үнэхээр бүрэн төгс гимшил. 정말 벌레와 구더기 같은 나. Үнэхээр ут авгалдаа мэт сэтгэл. 자기 자신이 그 죄에서 완전히 회개하지 않으면 안 되는 거예요.
Би гим нүглэлтэй бүрэн гимшихгүй бол болохгүй байна. 사울 왕도 부분적인 해결을 했잖아요. Саул хаан ч гэсэндээ хэсэгчилж гимшсэн. 다윗은요. Давид харин 다윗은 사울보다 더 큰 죄를 졌어. Давид Саулаас илүү том нүглийг үйлдсэн. 간음죄를 졌고 За хайрлын гим, 살인죄를 졌어요. аллагын гимийг хийсэн. 그럼에도 불구하고 Тэгсэн мөртлөө 하나님은 다윗을 절대 버리지 않았습니다. Бурхан Давидыг хизээж хаяагүй. 하나님께서 나의 마음에 합한 자라고 칭할 정도로 다윗은요 하나님 앞에 칭찬받았습니다. Харин Бурхан Давидыг магтах хэмжээнд, сайшаах хэмжээнд, миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэж хэлэх хэмжээнд байсан байна. 그 차이가 뭐냐는 거예요. Үүний ялгаа юу вэ? 그 차이가 Ялгаа 회개입니다. гимшил. 그럼 사울은 회개 안 했느냐? Саул гимшээгүй юм уу? 사울도 회개했어요. Саулч гимсэн. 근데 어떤 회개였습니까? Гэхдээ гимшил нь ямар байсан бэ? 회개하는 척이었어요. 회개하는 척. Гимшилж байгаа царайлсан баг. 실수는 인정하되 Алдаагаа хүлээн зөвшөөрөхдөө 버리지는 않았다라는 거예요. хаяагүй баг. 그래도 Тэгсэн ч гэлээ. 항상 그래도라는 걸 갖고 있었습니다. Байнгал араас нь тэгсэн ч гэсэндээ гэсэн юм явж исэн баг. 늘 아쉬움을 갖고 있었습니다. Үргэлж нэг харуулсалтай 늘 байсан. 자기 생각을 갖고 있었습니다. Үргэлж өөрийн бодлоо тээсээр байсан баг. 이거는 Энэ 하나님도 이해해 주실 거예요. энийг бурхан ч бас ойлгох штэ. 이거는 아직 나는 못해. Энийг би одоохондоо чадахгүй. 이건 나는 아직 너무 나에게 소중해. Энэ бол одоохондоо надад бол их үнэтэй. 차차 버리면 되지. Ингээл аажмаажмаар багаагаар л хаяад 조금씩 явна. 조금씩 버리겠다고 생각하는 겁니다. Багаагаар аажмаар л хаяад явъя гэж боддог. 하나님은 그걸 원치 않습니다. Бурхан харин түүнийг хүсэхгүй байгаа. 잘못된 게 있다라면 Буруу муу зүйл байгаа л 지금 одоо 완전히 돌이켜야 돼요. бүрэн гүйцэд эргэх ёстой. 완전히 버려야 돼요. Бүрэн гүйцэд хаях ёстой. 그거 차이입니다. 그 차이. Түүний л ялгаа байсан. 저도 해봐서 알아요. За би ч гэсэндээ мэднэ. 제가 구원을 받고 난 뒤에 제가 정말 구원받기 전에 너무 사랑했던 것이 있습니다. За би одоо аврагдахын өмнө үнэхээр их хайрладаг байсан юмтай байсан. 내 아내보다도 더 사랑한 것이 있었습니다. Эхнэрээсээ илүү хайрладаг түүнийг. 그것이 뭐냐면 내가 해오던 운동이었어요. Тэр нь юу байсан бэ? Миний хичээлж байсан спорт. 정말 그게 너무나도 저에게는 소중한 것이었어요. Тэр бол надад бүр юу юунаас илүү хамгийн үнцэнтэй эрхэм байсан. 저에게 그건 전부였어요. 전부. 내 Надад бол 삶의 전부. тэр л миний амьдралын бүх зүйл байсан. 저는 그걸 위해서 살았으니까. Би ерөөсөө түүний төлөө амьдарч байсан. 그래서 심지어 잠을 잘 때 뭘 Бүр цаашлаад унтахтаа хүртэл 끌어안고 잤는 줄 아세요? юу тэрвэрж унтчихсэн гэж 칼을 끌어안고 잤어. 칼을. илдээ тэрврээд унтдаг байсан. 자면서도 나하고 하나가 되라. Унтахтаа хүртэл за чи надтай нэг байгаарай. 내 몸하고 하나가 되기 위해. Миний биетэй нэг байгаарай гэдэг. 그래서 어떨 때는요. 칼을 손에다가 붕대로 감아놨어. За заримдаа тэр илдээ бүр одоо гартаа ингээ бүр ойчдаг байсан. 피가 나잖아요. Цус гарна. 이게 칼 손잡이에 살이 붙어버려요. Нөгөө илдний одоо бариуланд ингээ гарын алга наалтчихдаг бүр. 피가 나면서. Цус гараад. 그렇게 내가 애지중지하던 거였어. Тэгж их би одоо түүнээсээ зүгдэж амьдарч исэн. 근데 제가 구원을 받았어요. Тэгж байгаад би аврагдсан. 이제 중간에 섰습니다. Тэгэл одоо хоёр зүйлийн голд зогсож байгаа. 주님께로 가자니 이거 너무 아쉬워. Эзэн рүү явъя гэхээр энэ нь дэндүү харамсалтай. 이거 내가 20년 동안 한 겁니다. Энийг чинь би 20 жил 20년 동안. авч явж ирсэн. 20 жил. 정말 하루에도 수십 시간씩 투자하면서 제가 쌓아 올린 거예요. Өдөрт би өдөр болгон хэдэн 10 цагийг түүндээ зарцуулдаг байсан. 아쉽겠어요? 안 아쉽겠어? Тэгэхээр одоо хаян гэвэл харамсалтай санагдахгүй юу? 아쉽죠. Санагдана. 못 놓는 거야. 이걸 놓을 수가 없어. Тавьж чадахгүй байгаа юм. 이걸 놓으면 나는 죽을 것 같아. Энийг л тавьчих юм бол би өөхөх юм шиг санагдчихж байгаа. 그래서 교회도 갔다가 Тиймээс чуулганд нэг очоод 다시 또 세상으로 갔다가 дахиад ертөнц рүү нэг орчоод 그래서 또 징계 맞아서 또 갔다가 за тэгж байгаа сахилгажуулагдаа дахиж нэг чуулган руу эргээл 또 다시 갔다가 буцаж эргээд л 그러기를 5년을 했습니다. 5년. за ийм байдалтай 5 жил явсан. 그 중간에서 줄다리기를 5년 했어요. Энэ хоёрын хооронд 5 жил явсан баг. 그러다가 Тэгж байгаад 한 날 저희 집사람하고 애들이 차를 타고 교회를 가다가 길이 미끄러져서 교통사고가 났어요. 교통사고. нэг өдөр юу болсон бэ гэхээр манай эхнэр хүүхдүүдтэйгээ чуулган руу явж байгаад машинтаа явж байгаад за замын халтаргаанаас болоод машин нь онхолцсон баг. 차가 완전히 다 부서져 버렸어요.
Машин бол ерөөсөө авах юмгүй. 근데 저한테 전화가 왔습니다. Надад дуудлага ирсэн. 사고가 났다고. Осол гарлаа. 제가 그 사고 현장까지 택시를 타고 달려가면서 За би тэр осол болсон газар руу таксид явахдаа 한 15분 거리밖에 안 되는데 нэг 15 минут л явах цай байсан. 하나님 앞에 딱 한 가지만 기도했습니다. Тэр хугацаанд би Бурхны өмнө нэг л зүйлийн төлөө залбирсан. 하나님 한 번만 더 기회를 주신다. Бурхан минь та ганцхан л боломжийг олговол 제가 모든 것 버리고 오직 주님만을 위해서 살겠습니다. би бүхнээ хаяад зөвхөн эзэн таны л төлөө амьдрья. 오직 주님만을 위해서 살겠습니다. Зөвхөн эзний л төлөө 한 амьдрья. 번만 기회를 달라고. Ганцхан л удаа боломж олгоо. 15분 내도록 그것만 반복하면서 갔습니다. 15 минутын турш зөвхөн энэ нэг залбирлыг л би дотроо хийгээд явсан. 현장에 도착했습니다. За тэгээ осол болсон газар ирсэн. 아이들, 가족은 아무도 다치지 않았어요. За хүүхдүүд маань гэр бүл маань нэгэн ч бэртэж гэмтээгүй байсан. 차는 망가져가지고 Машин бол ерөөсөө авах юмгүй болчихсон. 크레인에 실려가지고 가고 있었습니다. Каранаар одоо ачилт хийж ирсэн. 차를 보면 사람이 다쳐야 돼. Тэр машины байдлыг харах юм бол хүн бэртэж гэмтэхэр л харагдаж байгаа. 근데 아무도 다치지 않았어요. Гэтэл ерөөсөө нэгэн ч гэмтээгүй. 상처도 하나 안 났어요. 상처도. Ганц шарах сорвч байхгүй. 그래도 병원에 가서 사진 찍어 보자고 병원에 갔습니다. За тэгсэн ч гэлээ эмнэлэгт очиод нэг одоо зураг мурагд аруулъя гэсэн. 아무데도 안 다쳤어. Гэтэл ямар ч гэмтэл байгаагүй. 주사도 한 대 안 맞고 왔어. Нэг ч тариа хийлгэлгүй ирсэн. 하나님이 제 기도를 들어주셨어요. Бурхан миний залбирлыг сонссон. 그 길로 제가 모든 걸 다 내려놨어요. За тэр үеэс ахуулан би бүхнээ буулгаж тавьсан. 먹고 살 거 이런 거 걱정도 안 했어요. Идэж уухын ар амьдрал үүнд ерөөсөө санаа зовхоо болсон. 그 날이 96년도입니다. За тэр өдөр 96년 1996 2월 21일입니다. 2 сарын 21 байсан. 그때 모든 걸 다 없앴어요. Тэр өдөр би өөрийнхөө бүхнийг өгөөйсэн. 정말 저에게는 비싼 칼이 34자루나 있었습니다. За үнэхээр надад маш үнэтэй элднүүд за 34 ширхэг байсан. 저는 돈만 생기면 칼을 샀거든. Надад мөнгө л орж ирэх юм бол би шууд л илд авдаг байсан. 나에겐 칼이 전부니까. Надад тэр илд бүх зүйл болохоор 그런데 하나도 남김없이 다 제자들한테 줬어요. за тэгээд тэднэрээс нэгийг нь ч үлдээлгүй бүгдийг нь шавнартаа өгсөн. 돈도 안 받고 Мөнгө ч авалгүй, зараагүй. 그냥 다 나눠줬어요. Зүгээр л хуваагаад өгчихсөн. 나한테는 쓸데없는 거예요. Надад хэрэггүй гээд. 나한테는 아무것도 아닌 거예요. Надад юу ч биш гээд. 정말 마음을 탁 바꾸니까 Үнэхээр сэтгэлээ л тэгээд нэг өөрчилсөн чинь 하나님이 내 안에 딱 들어와셔서 자리를 잡는 거예요. Бурхан миний дотор орж ирж миний дотор байр сууриа эзэлж байгаа. 하나님의 음성이 들리는 거예요. Бурханы дуу хоолой сонсогдож байгаа юм. 이제 하나님의 그 말씀을 따라가는 거예요. Одооноос Бурханы үгийг дагаад явж байгаа. 전에는요. Өмнө нь 항상 가기 싫은 정말 콧들에 끼어 있는 소화 같았던 거예요. үргэлжил нэг явахыг хүсэхгүй одоо хамрандаа нөгөө дэгээ хийсэн үхэр чирүүлээд явж байгаа шиг л явж ирсэн. 가기 싫어서 Явахыг хүсэхгүй дээ. 앞에서 억지로 잡아 끄는 Урдаас нэг хүчээр татаж чангааж байгаа. 그런 인생이었어요. Тийм л амьдрал байсан. 근데 이제는요. Харин одоо 주님이 말씀만 하시면 그 방향대로 가는 거예요. Бурхан л үгээ айлдах юм бол тэр чиглэл рүү явах. 그랬더니 그때부터 너무 편한 거예요. Тэгсэн чинь тэр үеэс ахуулаад илүү амар болсон. 그러니까 지금도 그런 거예요. Одоо ч гэсэндээ адилхан. 그때 그 맛을 저는 알았기 때문에. Тэр үед би тэр үгийг мэдсэн. 정말 하나님 앞에 내가 철저하게 돌이키고 회개할 때 Үнэхээр Бурханы өмнө би бүрэн гүйцэд гимшиж ирэхэд 부분적인 회개가 아니라 зүгээр нэг хэсэгчлсэн гимшил биш. 온전한 회개. Бүрэн төгс гимшил. 그때 하나님께서 그것을 받아주시는 거예요. Тэр үед Бурхан түүнийг хүлээн авж байгаа. 그리고 그 하나님이 내 안에 와서 주인이 되시고 Тэгээд тэр Бурхан миний дотор орж ирж эзэн маань болж байгаа. 나의 왕이 되시고 Миний хаан болж, 나의 하나님이 되시는 거예요. миний Бурхан болж байгаа. 아브라함의 하나님, 야곱의 하나님, 이삭의 하나님이 아니, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 아니라 Авраамийн Бурхан, Исаакийн Бурхан, Яаковын Бурхан биш. 나의 하나님이 되는 거예요. 나의. Харин энэ Бурхан миний Бурхан болж байгаа. 성경 안에는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님으로 나오지만 Библиэрээс харах юм бол Авраамийн Бурхан, Исаакийн Бурхан, Яаковын Бурхан гэж гарч байгаа. 그게 중요한 게 아니잖아요. Тэр нь чухал биш шүү дээ. 나의 하나님이 중요한 거잖아요. Энэ Бурхан чинь миний Бурхан байх нь чухал үстэй. 거기에 나의 하나님이 들어가야 되는 거예요. Энд миний Бурхан бас багтах ёстой. 여러분들이 하나님이 돼야 되는 거예요. Та бүхний Бурхан болох ёстой шүү дээ. 정말 하나님이 내 안에 들어올 때 그 Үнэхээр Бурхан миний дотор орж ирэх үед 음성이 들리는 겁니다. түүний дуу хоолой сонсогддог. 그리고 그 말씀이 내 것이 되는 거예요. Тэгээ түүний үг минийх болдог. 말씀을 들을 때 우리는 우상을 버릴 수 있는 거예요.
үгийг сонсож байж л бид бүхэн хиймэл шүтээнийг хайж чадна. 그리고 하나님께로 온전히 돌아갈 수 있는 겁니다. Тэгээд бурхан руу бүрэн гүйцэд эргэж чадна. 말씀을 들을 때에 여기 유익 네 가지가 5절로 6절에 나와 있습니다. Тэгэхээр энэ үгийг сонсоход надад байх үр ашиг дөрвөн зүйл 5-6 дээр гарч байгаа. 함께 읽겠습니다. Хосea 14-ийн 5-6 хамт уншия. Израильд би шүүдрэн болно. Сараан цэцэг адил тэд дэлбэлэн Ливаны хуш мод мэд үндэслэн. Мөчрүүд нь нахиалж гоо үцэглэн чидүүн мод шиг анхлын үнэр нь Ливаных шиг болно. 내가 정말 온전히 회개하고 돌아갔을 때 Би үнэхээр бүрэн гүйцэд гимшиж эргэх үед 하나님과의 관계가 회복되는 겁니다. бурхантай харилцах харилцаа маань сэргэж байгаа юм аа. 길을 잃은 아이를 부모가 먼저 찾아 나서는 것과 같이 하나님이 나를 찾아오시는 거예요. Эцэг эхээсээ аав ээжээсээ төөрсөн хүүхдийг аав ээж нь төрүүлээд олж ирж байгаа шиг бурхан намайг олж ирж. 내가 온전히 회개하고 돌이킬 때 Би бүрэн гүйцэд гимшиж эргэх үед 하나님과의 관계가 회복되는 거예요. миний бурхантай харилцах харилцаас сэргдэг. 그 다음에 여기 뭐라고 돼 있습니까? Түүний дараа энд юу гэж юм? 백합화 같이 피겠고 그러잖아요. Сараан цэцэг адил тэд дэлбэлэн 꽃이 피게 하는 겁니다. цэцэг дэлбэлж байна. 메말라 죽어가던 삶이 다시 살아나고 Тэгэхээр хатаж хорчиж үхэж яваа амьдрал дахин сэргэж 보잘것없던 인생이 아름답게 변하는 거예요. юу ч биш юм шиг байсан тэр амьдрал эргэж үцэглэнтэй болж байгаа юм. 밝은 신앙을 갖게 되는 겁니다. Тэгэхээр гэрэл гэгээтэй итгэлийг тээж байгаа. 어딘가 나에게 어둠이 있습니까? Хаа нэгтээ надад харанхуй байна уу? 어딘가 내 가운데 어둠이 있다라는 거예요. Хаа нэгтээ миний дотор харанхуй байгаа бол 내 안에 죄가 있다라는 거예요. миний дотор гин байна гэсэн. 회개하고 돌아올 때 Гимшиж эргэх үед. 정말 말씀을 들을 때 Тэгэхээр үгийг сонсох үед 꽃이 피게 되는 겁니다. энэ цэцэг дэлбэлдэг. 그리고 뿌리가 깊어진다고 하잖아요. Тэгээд илүү гүн үндэслэн гэж байна. 백항목같이 뿌리가 박힐 것이라. Ливаны хош мод мэд үндэслэн. 더 깊은 신앙을 갖게 된다는 거예요. Илүү гүнзгий итгэлтэй болно гэсэн үг байна. 바람이 불 때 쓰러지지 않는 나무는요. Салхилахад ундаггүй мод 그 뿌리가 깊게 내렸기 때문에 쓰러지지 않는 거예요. яагаад вэ? Үндсэн гүнзгий суусан байгаа учраас л салхинд найгахгүй 근데 унахгүй. 뿌리가 얕은 나무는요. Харин үндсэн өнгөцгөн байвал 작은 바람에도 넘어가는 거예요. багахан хэмжээний салхинд хүртэл мод унана. 하나님 말씀에 우리가 뿌리가 내려져 있지 않으면 Бурхны үгэнд би үндэслэгдэхгүй бол 우리는 세상 작은 유혹에도 쉽게 넘어가 버리는 거예요. бид нар энэ ертөнцийн жижигхэн уруу татлах хүртэл амархан унана. 옆에서 누구 말 한마디에 그냥 넘어가 버리는 거예요. Дэрэгдээс хэн нэгний хэлсэн ганцхан үгнээс болол би унчихна. 누가 이랬대, 누가 저렇대, Тэр тэгж илээ, энэ ингэж илээ. 너 이랬다며, 너 저랬다며 Чи тэгсэн гинлээ, тэр ингэсэн гинлээ. 이런 소리에 넘어가 버리는 거예요. Ийм үгэнд унчихдаг. 우리는 말씀의 뿌리를 내려야 되는 겁니다. Бид нар энэ үгээр үндэслэгдэх ёстой байна. 그래야 뿌리가 깊어지는 거예요. Тэгж үж миний энэ үндэс гүнзгий болно. 더 깊은 신앙을 갖게 되는 거예요. Илүү гүнзгий итгэлтэй болно. 그럴 때에 어떤 바람이 불어도 Тийм үед ямар ч хүчтэй салхи хүлээсэн 그럴 때 넘어지지 않는 겁니다. хизээч унахгүй. 그리고 뿌리가 깊고 건강한 나무는 가만히 있어도 그 가지가 울창하게 뻗어나가는 거예요. За тэгээд гүнзгий үндэстэй одоо тийм мод мөчрүүд нь нахиалнаа. 가지가 뻗어나간다는 건요. Энэ сагалгар мөчрүүд нахиалнаа гэж байгаа. 타인에게 유익한 영향력을 끼친다라는 겁니다. Бусад хүмүүст үр ашигтай үр нөлөөг үзүүлнэ гэсэн. 형제 자매들에게 위로자가 되고 Ахан дүүстэй тайвшруулагч нь болно. 형제 자매들을 마음에 품을 수 있는 사람이 되고 Ахан дүүсийг сэтгэлдээ тээж чадах хүн болно. 형제 자매들에게 도움이 되는 사람이 되는 거예요. Ахан дүүстэй тус нэмэр болдог хүн болно. 많은 형제 자매들이 그 형제 자매들에게 가서 기대고 힘을 얻게 되는 겁니다. Олон хүмүүс, олон ахан дүүс тэр хүн дээр очиж тэр хүнээс тайвширлыг урам зориг авна. 내가 말씀의 뿌리를 깊게 내리고 살아갈 때 Би энэ үгээр үнцээ гүн болгоод амьдрахад 나에게 많은 형제 자매들이 와서 쉼을 얻고 가는 거예요. над дээр олон ахан дүүс ирж над дээр амрах юм аа. 그런 유익이 있음을 여기 말씀하고 있잖아요. Тийм үр ашиг байгааг энд хэлж байгаа. 우리가 왜 말씀을 들어야 되냐? Бид яагаад үгийг сонсох ёстой вэ? 왜 말씀의 뿌리를 내려야 되느냐? Бид яагаад энэ үгээр үнцээ гүнзгийрүүлэх ёстой вэ? 우리를 이 세상 가운데서 정말 아름다운 삶을 살게 하기 위해서. Бидийг энэ ертөнцийн дээр үнэхэрийн үзэмжтэй, үсгэлэнтэй амьдралаар амьдруулахын тулд 삶의 가치를 높이고 삶의 질을 높이기 위해서. миний амьдралын үн цэнийг, үнэт зүйлийг бурхан өндөрт өргөхийн тулд байна. 더 영광스러운 삶을 살게 하기 위해서. илүү цог жавхлантай амьдралаар амьдруулахын тулд байна. 더 평안 가운데, 더 기쁨 가운데 살게 하기 위해서. Илүү амар амгалан донд илүү баяр хөөр дотор амьдруулахын тулд байна. 하나님은 우리에게 유익하게 하시려고 하시는 거지. Бурхан бидний сайн сайхны төлөө л тэгж байгаа. 우리를 잘못된 곳으로 인도하시려고 하는 게 아니잖아요. Бурхан биднийг буруу муу тийш нь удирдах байгаа юм биш шүү дээ.
그래서 시편 119편에 보면 Тиймээс дуулал 119 дээрээс харах юм бол 하나님이 말씀이 우리에게 가져다 주는 유익에 대해서 아주 자세하게 설명하고 있습니다. Бурхны үг бидэнд ямар энэ ашиг тусыг өгдөг талаар маш дэлгэрэнгүй гарч байгаа. 시편 119편 보시겠습니다. Дуулал 119-өөс харъя. (155절입니다) 119-ийн 155. 155절 155 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Буруу явдалтнуудаас аврал хол байдаг. Зарилгуудыг тань тэд ирж хайдаггүй. 성경을 멀리하면 구원에서 멀어집니다. Энэ Библиэс холдвол авралаас холдож байгаа. 근데 성경을 가까이 하면요 Харин Библиэд ойр байвал 구원을 얻을 수 있다라는 거예요. аврагдах боломж ойртож байгаа. 그리스도의 말씀을 들으면 천국에 들어갈 수 있는 믿음과 소망이 생긴다는 거예요. Христийн үгийг сонсох юм бол энэ яваажн руу явж орох итгэл болон найдвар бий болдог. 왜? Яагаад? 성경은 예수 그리스도 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 그랬잖아요. Энэ Библиэд Есүс Христ дотор итгэлээр дамжуулан авралт хүргэх мэрэгүү ухаан байгаа шүү дээ. 그래서 하나님의 말씀은 구원받은 사람의 영혼을 소생케 하는 겁니다. Тийм болохоор энэ Бурхны үг бол аврагдсан хүний сэтгэлийг сэргээдэг. 네, 154절 보면 154-р ишлэгийг харвал 주는 나의 원한을 펴시고 나를 구속하사 주의 말씀대로 나를 소생케 하소서. миний хэргийг өмгөөлж намайг зойлооч үгийнхээ дагуу намайг сэргээгээч. 우리가 신앙생활 중에 침체에 빠질 때도 있습니다. Бид итгэлийн амьдралаар амьдарч байхдаа зогсон байдалд орох үе байдаг. 그때의 말씀은 영혼에 힘을 주고 그 자리에서 일어나도록 해주는 겁니다. Энэ үед энэ үг миний сэтгэлд, миний сүнсэнд хүчийг өгч тэр байр байдлаас босгод үргэдэг баг. 25절에도 25 дугаар ишлэл дээр 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니 주의 말씀대로 나를 소생케 하소서. 25 дугаар ишлэл дээр сэтгэл минь тоошороод дарагдав үгийнхээ дагуу намайг сэргээгээч. 영혼이 침체되고 낮아진 마음의 상태에 있을 때 Тэгэхээр миний сэтгэл, миний сүнс зогсон байдал удаашралд орсон байх үе. 그럴 때일수록 우리는 주의 말씀을 더 갈급해야 됩니다. Тийм үе байх тусам бид нар Бурхны үгийг, эзний үгийг бүр илүү хүсэмжлэх ёстой. 힘들 때일수록 Хэцүү үе байх чинээгээ 내 마음에 문제가 생겼을수록 миний сэтгэлд асуудал учрах чинээгээ 더 말씀을 갈급해야 돼요. тэр үед илүү их үгийг бүр хүсэмжлэх ёстой. 엘리야 선지자가 Илия шүлүүд 세미한 음성을 듣잖아요. 세미한 음성. тэр намун хөнгөнөх дуу хоолойг сонсдог. 우리 마음이 상하잖아요. Бидний сэтгэл 말씀이 шалхалдаг. 안 들려요. Үг сонсогддоггүй. 예? 들으려고 해도 안 들려요. Сонсъё гэсэн сонсогддоггүй. 도대체 세상 말이 더 커요. Харин ч ертөнцийн үг илүү томоор хүрдэг. 내 속에서 내 말이 더 커요. Миний дотор миний үг, миний сэтгэл илүү томоор мэдрэгддэг. 내 안에 계신 성령께서 하는 음성은 들리지가 않아요. Миний дотор байгаа ариун сүнсний дуу чимээ сонсогддоггүй. 그럴 때일수록 Тийм үе байх тусам 그 세미한 음성이라도 붙잡으려고 하는 간절한 마음을 가지고 우리는 기도하며 매달려야 된다는 거예요. тэр намуухан хөнгөнөх дуу хоолойг хүртэл олж сонсохын төлөө бид нэр чин сэтгэлээсээ залбирч гуйх ёстой. Ягаад? 말씀은 우리의 영혼을 소생케 하는 능력이 있기 때문에. Энэ үгэнд миний сэтгэлийг, миний сүнсийг сэргээх хүч байгаа учраас. 결국 엘리야는 그 세미한 음성을 붙잡잖아요. Елия тэр Бурхны намун хөнгөнөх дуу хоолойг олж 그래서 сонс. 다시 회복되잖아요. Тиймээс дахиж сэргсэн шүү дээ. 그래서 전보다 더 배나되는 능력을 갖게 되잖아요. Тэгээд өмнөхөөсөө илүү их хүч чадлыг олж авдаг. 우리도 넘어질 수 있습니다. Бид ч бас бүдрэх боломжтой. 우리도 말씀에서 멀어질 수 있습니다. Бид ч бас үгнээс холдох боломжтой. 말씀이 들리지 않을 때가 있습니다. Надад үг сонсогдохоо болох үе байна. 엘리야 선지자도 그럴 때가 있었죠. Елиягийн хувьд ч тийм үе байсан. 그런데 우리는요. Харин бид 그보다 더 그런 일을 자주 겪을 수도 있겠죠. түүнээс илүү тийм үйл явдалтай их тулгарх боломжтой. 왜? 우리는 그보다 더 연약한 존재니까. Яагаад вэ? Бид Илиягаас илүү сул дорой хүмүүс учраас. 그러나 우리는 답을 찾았잖아요. Гэвч бид нар хариултыг нь мэдэж байна. 그럴 때일수록 더 세미한 음성이라도 붙잡으려고 하는 간절한 마음을 가지면 Тийм үе байх тусам Бурхны тэр намуухан хөнгөнөх дуу хоолойг олж сонсохын төлөө тэр чин сэтгэл хүсэл эрмэлзэл байвал 하나님의 말씀이 역사해 주시는 겁니다. Бурхны үг ажилдаг байна. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소생케 하며 그랬잖아요. Эзний хууль нь төгс төгөлдөр сэтгэлийг сэргээдэг гэж байгаа. 네. 우리의 영혼을 소생케 하는 겁니다. Бидний сэтгэлийг сэргээдэг. 그리고 하나님의 말씀은 우리의 마음을 넓혀 줍니다. Тэгээ Бурхны үг бидний сэтгэлийг уужруулдаг. 32절 32 дугаар ишлэл. 시편 119편 32절입니다. 119-ийн 32 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Та зүрхийг минь уужруулах учир тушаалуудын тань замаар би гүйх болно. 말씀 중에 특징이 우리의 시야를 넓혀 준다는 거예요. Энэ үгийн нэг онцлог юу вэ гэвэл бидний харагдцыг өргөжүүлж өгдөг. 우리의 마음을 넓혀 준다는 거예요. Бидний зүрхийг, сэтгэлийг уужруулж өгдөг. 우리의 육신은
내 눈은 세상을 보고 살아가고 있습니다. Бидний махан биеийн нүд бол энэ ертөнцийг харж амьдарч байна. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조했나로 보라고 하시잖아요. Хараагаа өндөр дөргөн тэдгээрийг хэн бүтээснийг харахтун гэж байгаа. 왜? 우리는 땅에 고정돼 있으니까. Ягаад вэ? Бид нар энэ ертөнц дээр тогтцсон байна. 그래서 하나님이 눈을 들라고 말씀하시는 겁니다. Тийм болохоор бурхан энэ хараагаа өрг гэж байна. 그래서 누가 이 모든 걸 창조했나 보라. Тэгээд эдгээрийг хэн бүтээснийг хараа. 우리가 세상에 우리의 눈과 마음이 고정되면 Бидний энэ хараа бол бидний харц болон сэтгэл энэ ертөнцид тогтсон байв. 말씀이 들리지 않는 거예요. Уг сонсогдохгүй. 그리고 자꾸 마음이 좁아지는 겁니다. Тэгээ миний сэтгэл баг багаар улмал давчуу болно. 이래서 힘들고 저래서 힘들고 Иймэр ч хэцүү байна, тиймэр ч хүнд байна. 이래서 시간이 없고 저래서 시간이 없고 Иймэр ч цаг зав алга, тиймэр ч цаг зав алга. 그러니까 말씀과 교제에서 점점 멀어져 가는 거예요. Ингээд аажмаажмаар уг нөхрөлөө солдож эхэлдэг. 그런데 말씀이 곧 내 마음을 넓히는 겁니다. Харин энэ үг миний сэтгэлийг уужруулдаг. 내 눈을 밝게 해주는 겁니다. Миний нүдийг илүү гэрэл гэгээтэй тод харахад өргөдөг. 성경은요 우리의 마음을 하나님께로 향하게 하는 겁니다. Бидний сэтгэлийг бурхан руу чиглүүлж өгдөг. 이 세상에서 무엇을 위해서 살아야 할지 그 비전을 보여주시는 거예요. Энэ дэлхий дээр юуны төлөө амьдрах ёстой вэ? Тэр алсын харааг бидэнд харуулдаг. 우리의 꿈이 어디 있는지, Бидний мөрөөдөл юу вэ? 우리의 소망이 어디 있는지 Бидний найдвар юу вэ? 말씀은 펼쳐 보여주시잖아요. Үг тэдгэрийг бидэнд дэлгэж харуулдаг. 인도해 주시잖아요. Биднийг уйдардаж чиглүүлдэг. 우리가 가는 길을 안전하게 지켜주시잖아요. Бидний явах замыг аюулгүйгээр хамгаалж өгдөг. 그래서 우리의 마음을 더 크게 만들어주고 Тиймээс бидний сэтгэлийг уужруулж томсгож өгдөг. 우리의 생각을 더 크게 만들어주는 겁니다. Бидний бодлыг хүртэл бурхан томруулж өгдөг. 그래서 마음이 큰 사람, 생각이 큰 사람이 돼야 되는 거예요. Тиймээс уужим сэтгэлтэй, уудан бодолтой хүн болох хэрэгтэй. 그러려면 Тгийг ивэл 말씀을 들어야 되는 겁니다. би үгийг сонсдог байх хэрэгтэй. 그리고 하나님의 말씀은 곤란 중에 위로라고 말씀하셨습니다. Тэгээ бурхны үг бол зовлон зүдүүр дундах тайвшрал гэж байгаа. 50절 50 дугаар ишлэл 네, 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Таны үг намайг сэргээсэн нь миний зовлон зүдүүрийн дундах тайвшрал минь юм. 그리스도인은 생활 중에 곤란과 역경을 당합니다. Христэд итгэгч хүн энэ амьдралдаа янз бүрийн зовлон бэрхшээлтэй тулгардаг. 그럴 때 소망이 끊어진 것처럼 느낄 때가 참 많습니다. Ийм үед миний найдвар тасарж байгаа юм шиг санагдах үе олон байдаг. 내가 교회를 10년 다녔는데 За би чуулганд 10 жил явлаа. 그래도 내가 조금 더 나아지는 게 없는 것 같고 Тэгсэн ч надад дээрдэж байгаа юм байхгүй юм шиг. 앞으로도 별 희망이 없어 보이고 Цаашдаа ч гэсэндээ нэх найдлага байхгүй. 너무 힘들고 피곤하기만 합니다. Их хэцүү санагдал ядарч цоцох үе байна. 그래서 소망이 없는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. Тэгээд найдвар тасрах үе байдаг. 근데 그 고난 중에 하나님의 말씀은 위로와 용기를 준다라는 겁니다. Гэвч тэр зовлон дунд бурхны үг надад тайвшрал болон зоригийг өгдөг. 엘리야가 낙심하고 낭망하여서 모든 걸 포기하고 있었습니다. Елия шантарч за бүх зүйлээсээ татгалзахыг хүссэн. 근데 하나님의 말씀이 그에게 이르렀습니다. Харин бурхны үг түүнд хүрсэн. 엘리야는 그 세미한 음성을 붙잡았습니다. Елия тэр бурхны намун хөнгөнөх дуу хоолойг сонссон. 결국 새 용기를 얻었잖아요. Тэгээд шин хүчийг олж авсан шүү. 위로를 얻고 용기를 얻어 새롭게 신앙의 날개를 펼칠 수 있었던 겁니다. Эр зоригийг олж аван хүчээ шинчлэн жигүүр дээрээ элен халсан. 19세기 말까지 카타콤이라는 것이 있었습니다. За 19-р зууны сүүл үе хүртэл катаком гэх 그 одоо булш байсан. 카타콤 안에서 발견된 그림 중에 제일 많은 그림이 뭐냐면 За тэр булшин дотроос олдсон одоо хамгийн их хадны сүг зураг юу вэ гэвэл 선한 목자의 그림이랍니다. сайн хончны зураг байгаа. 선한 목자. сайн хончин. 네. 카타콤이 뭔지 아시죠? Катаком гэж мэднэ үстэй. 이 핍박을 피해서 박해를 피해서 이 굴 속으로 땅 속으로 숨어 들어간 거예요. За Христэд итгэгчид хавчигдж байсны улмаас хавчлагын улмаас одоо газарт орох булшинд орж нуугддаг байсан. 그 땅 속에서 Тэр газарт ор 복음을 전하고 신앙생활을 했던 거예요. тэд сайн мэдээг тарааж итгэлээр амьдарч исэн. 그 동굴 안에 들어가서 조사해 봤더니 선한 목자 그림이 자그마치 몇 점이나 있었냐면요. За тэр газарт орох агууруу нь ороод одоо судалгаа явуулахад тэр агуу дотор байгаа хадны сүг зураг одоо сайн хончны зураг хэд байсан бэ гэвэл 150점이 있었다. 150 гаруй байсан гэж байгаа. 150개. 150. 그리고 두 번째로 많은 그림이 뭐였느냐? Тэгээ хоёрдугаар хамгийн их зурагдсан байсан зураг нь 뭐였을 것 같아요? юу байсан юм шиг байна. 뭐였을 것 같아요? Юу байсан бол 생각해 봐요. боддоо. 뭔 그림을 제일 많이 그렸을까? Ямар зураг хамгийн их зурсан бол 작았어. 물고기. загс. 네, 물고기 그림도 있었어. За загсны зураг байгаа.
근데 두 번째는 아니에요. Гэхдээ хоёрдугаарт биш. 뭐였을까? Юу байсан бол 다시였어요. 다. зангуу байгаа. 다시 뭔지 아세요? Зангуу мэднэстэй. 배를 고정시키는 거. Усаа онгоц завийг хөдөлгөөнгөө болгож тогтоодог. 배를 고정시키는 거. Завийг тогтоодог. 그분들이 그 땅 속에서 뭘 생각했다라는 걸까요? Тэгэхээр тэд тэр газар доор байж байхдаа юу бодож исэн гэсэн үг вэ? 소망이에요, 소망. Найдвар ахна. 히브리서 Еврей 6장 6 18절로 19절입니다. 18 19 히브리서 6장 18절로 16절로 Еврей 6-гийн 18절로 19절입니다. 18 19 18절로 19절 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Бурхан худал хэлэх боломжгүй. Тийм учраас бид өөрчлөгдөшгүй хоёр зүйлээр дамжуулан өмнө маань тавигдсан найдварыг барьж авахын тулд хүчтэй урам зоригийг олж авахаар хорогдох газар руу зүхтаадаг. Энэхүү найдвар бидэнд сэтгэлийн зангуу мэт бөгөөд найдвартай хөдөлгөөнгүй ягаад хөшигний дотор нэвтрэн ордог. 예수님은 우리에게 죽고 부활하심으로 산 소망을 주셨습니다. Есүс бид бүхэнд үхэж дахин амьснараа амьд найдварыг өгсөн. 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 Муудахгүй, ялзрахгүй, алга болохгүй 천국 소망을 우리에게 주셨습니다. Деважингийн найдварыг бид бүхэнд өгсөн. 이 소망이 곧 영혼의 탓이라는 것. Энэ найдвар бол бид бүхний сэтгэлийн зангуу. 우리 영혼이 흔들리지 않도록 Миний сүнс, миний сэтгэл ганхахгүй 떠내려가지 않도록 урсаа явчихгүй төлөө 우리를 붙잡아주는 역할을 한다는 것. биднийг тогтоон барьдаг үүргийг гүйцэтгэдэг байна. 바로 그 역할을 하는 겁니다. Тэр үүргийг гүйцэтгэдэг. 여기 분명히 말씀하시잖아요. Энд маш тодорхой хэлж байна. 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이 두 가지 변치 못할 사실. Бурхан худал хэлэх боломжгүй хоёр зүйлээр дамжуулан 17절에 그렇게 말씀하잖아요. 17 дээр тэгж хэлж байгаа. 하나님은 약속을 기업으로 받은 자들에게 그 뜻이 변치 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일에 맹세로 보증하셨나니. Тиймээс амлалтыг авах өв залгамжлагчдад Бурхан өөрийнхөө зорилгын өөрчлөгдөшгүйг үзүүлэхийг хүсэж андгаа өгчээ. 약속하시고 맹세까지 하셨습니다. Бурхан амлан бүр тангаргалан хэлсэн байна. 이 두 가지는 절대 변치 못할 사실이라는 겁니다. Энэ хоёр бол огтхон ч өөрчлөгдөшгүй үнэн шүү гэдгийг хэлж байгаа. 그것이 뭐냐? Тэр нь юу вэ? 우리에게 이 소망을 주신 것. Бидэнд өгсөн найдвар. 이 소망은 절대 떠내려가지 않는다. Энэ найдвар бол огтхон ч орсаад өнгөрөхгүй гэж. 이 소망은 절대 없어지는 것이 아니라는 거예요. Энэ найдвар бол огтоос алга болохгүй гэж байгаа хэн 우리는 지금 그 소망을 향해서 달려가고 있는 겁니다. бид нар тэр найдваруудөө давхиж яваа хүмүүс. 지금도 가고 있는 중인 거예요. Одоо ч гэсэндээ би тийшээгээ явж байгаа. 우리 앞에 죽음이 딱 닥쳐오면 Бидний өмнө нүхэл ирлээ. 우리는 이 세상을 떠나 우리에게 주신 천국으로 갈 거기 때문에 Бид нар энэ ертөнцөөс явж бидэнд өгөгдөх тэр деважн руу очих учраас 그 소망은 그 무엇도 우리를 흔들 수 없고 뺏어갈 수 없고 энэ найдвар байхад юу ч намайг ганхуулж чадахгүй, юу ч намайг булаач чадахгүй. 반드시 우리 가운데 이루어 주실 거라는 겁니다. Гарцаагүй энэ найдварыг Бурхан бидний дотор биелүүлнэ гэж байгаа. 그래서 그 지하에서 신앙생활했던 그들이 가장 많이 소망했던 것 천국인 거예요. Тэгэхээр тэр газар дор байсан тэр Христэд итгэгчдийн хувьд хамгийн ихээр найдан хүлээж исэн зүйл нь тэдний тээж явсан найдвар нь ах. 다신 겁니다. 다 Зангуу ахна. 흔들리지 않는 믿음, Үл ганхах итгэл. 소망을 바라봤기 때문에 Найдвараа тэд харсан. 우리도 마찬가지예요. Бид бас адилхан 신앙이 흔들릴 때 итгэл ганхах үед 말씀을 통해서 үгээр дамжуулан 우리에게 주신 그 기업이 어떤 기업인지를 생각하고 붙잡을 때 бидэнд өгөгдөж байгаа тэр өв ямар өв бэлээ түүнийг би бодож түүнээсээ би зууран барих үед 곤란 중에 위로를 얻을 수 있다는 사실입니다. зовлон дундаа би тайвширч чадна. 그리고 하나님의 말씀은 Тэгээ Бурхны үг 우리에게 평안을 주는 겁니다. бидэнд амар амгалан өгдөг. 시편 또 119편 돌아가 보겠습니다. 119 рүүгээ буцъя. 165절입니다. 165. 165절 함께 읽겠습니다. 165-ыг хамт уншия. Таны хуулийг хайрлагчд агуу амар амгалан байдаг бөгөөд тэднийг бүдрүүлэх зүйлч байдаггүй. 우리가 말씀으로 구원을 얻을 때 평강이 옵니다. Бид бүхэн үгээр аврагдах үед бидний дотор амар амгалан орж ирсэн. 그리고 그 말씀을 사랑하고 말씀 가운데 살아가는 사람은 큰 평안을 또 얻습니다. Тэгээд бас энэ үгийг хайрлаж энэ үгэн дотор амьдрдаг хүнч бас агуу амар амгалан байх болно гэж байна. 그리고 주님이 재림하셨을 때
Тэгээд эзэн дахин залрах үед 우리는 평강 가운데 주님 앞에 서게 되는 겁니다. бид амар амгалан донд эзний өмнө зогсоход хүрнэ. 하나님의 말씀을 사랑하는 사람들은 하나님의 약속의 말씀이 믿어짐으로 어떤 상황 속에서도 좌로나 우로나 치우치지 않습니다. Тэгэхээр Бурхны үгийг хайрладаг хүмүүсийн хувьд Бурхны амлалтын үгэнтэд итгэдэг учраас ямар ч нөхцөл байдалд орсон баруун зүүн тийшээгээ хазаадаггүй байна. 주님과 주님의 말씀을 의지할 때 사망의 음침한 골짜기를 지난다 할지라도 흔들리지 않습니다. Эзэн болон эзний үгэнд найдаж байх үед энэ үхлийн харанхуй хөндийгөөр туулсан ч амар амгалан байна. 그리고 성경 말씀은 사람을 지혜롭고 명철하게 합니다. Тэгээд энэ Библийн үг хүнийг ухаантай мэрэгэн болгодог. 98절로 100절입니다. За 98-аас 100 дугаар ишлэл. 함께 읽겠습니다. 98-аас 100 хамт уншия. Тушаалуудтай намайг дайснуудаас минь илүү мэрэгэн болгодог. Тэр нь үргэлж надтай хамт байдаг. Зарчмуудтай нь миний бясалгал учир багш нараасаа илүү ухаалаг болов би. Заавар журмынхтай нь сахин мөрдсөн тул наснуудаас ч илүү ухаарлыг олов би. 하나님의 계명은 늘 함께하여 원수보다 지혜롭게 하는 겁니다. Энэ бурхны тушаал үргэлж хамт байж дайснаас минь илүү намайг ухаалаг болгодог. 하나님의 말씀을 깊게 묵상할 때 그 Энэ бурхны үгийг би илүү гүнзгий тунгаан бодох чинээгээр 어떤 스승보다 더 많은 걸 깨닫게 하는 겁니다. ямар ч багшаас илүү олон зүйлийг би сурж авдаг байна. 그리고 우리가 주의 법도를 지킬 때에 Тэгээд бид бүхэн энэ эзний хуулийг сахих үед 어떤 경험자보다도 더 큰 분별력을 갖게 되는 겁니다. ямар ч их туршлагатай хүнээс илүү ялгаж таних чадвартай байх бол. 그래서 하나님의 말씀을 묵상하고 순종하면 Тиймээс бурхны үгийг тунгаан бодож бурхны үгэнд дуулууртай байвал 사람의 경험이나 그 지식을 뛰어넘어서 хүний туршлага болон хүний мэдлэгээс давж 참된 지혜와 분별력을 갖게 되는 겁니다. жинхэнэ мэрэгүү ухаан болон ялгаж таних чадварыг эзэмшинэ. 104절에 104 дээр 주의 법도로 인하여 내가 명철케 되었으므로 모든 거짓 행위를 미워하나이다. таны заавруудаас би ухаарлыг авдаг. Тиймээс би худал хуурмаг болгоныг үзэн яддаг. 세상에서 가장 지혜로운 분이 하나님이시잖아요. Энэ ертөнц дээр хамгийн ухаалаг нэгэн гэвэл бурхан шүү дээ. 그 하나님 입에서 나온 말씀이 바로 이 성경이잖아요. Бурхны амнаас гарсан заавар үг нь энэ Библи шүү дээ. 이 성경 말씀을 소유하고 이것을 묵상할 때 그 Энэ Библийг эзэмшиж энэ Библийг тунгаан бодоход 가운데 살아가는 사람은 지혜를 얻을 수밖에 없는 겁니다. тийм байдал донд амьдарж байгаа хүн мэрэгүү ухаантай болох нь байна. 명철해질 수밖에 없는 겁니다. Ухаалаг болохоос өөр аргагүй. 교회 안에 가장 지혜로운 분이 우리 가운데 역사한다라는 거예요. Тэгэхээр энэ чуулган дотор хамгийн ухаалаг мэрэгэн нэгэн бидний дотор ажилдаг байна. 그래서 우리는 교회 안에서 그 지혜를 배우는 겁니다. Тиймээс бид чуулган дотор тэр мэрэгүү ухаанд суралцдаг. 그리고 Тэгээд 마지막으로 сүүлд нь 9절로 11절입니다. 9-11 9절로 11절. дуулал 119-ийн 함께 읽겠습니다. 9-11-ийг хамт уншия. Залуу хүн зам мөрөө хэрхэн цэврээр хадгалах вэ? Таны үгийг сахиснаар хадгална. Бүхий л зүрхээрээ би таныг эрен хайсан. Тушаалаастай нь холдон төөрхийг надад бүү зөвшөөрөөч. Таны эсрэг нүгэл хийхгүй тулд үгийнхтэй нь зүрхэндээ би хадгалав. 젊은 시절에 여러분들의 행실을 붙잡아 줄 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다. Энэ залуу наснд бидний амьдралыг, бидний зам мөрийг сахиж өгөх зүйл бол энэ бурхнаас өөр байхгүй. 즉 이 말씀밖에 없는 거예요. Өөрөөр хэлбэл энэ үгнээс өөр зүйл байхгүй. 여러분들은 이것도 해보고 싶고 저것도 해보고 싶고 해보고 싶은 게 많을 때잖아요. Та бүхний хувьд ийм ч зүйл, тийм зүйл, олон зүйлийг хийж үзхийг хүсэж байгаа тийм цаг үе. 그죠? Тийм ээ? 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 많은 걸 해보고 싶을 때. Олон зүйлийг сониучилж хийхийг хүсэж байгаа. 근데 어떤 것이 옳은 것이고 어떤 것이 그른 것인지를 아직 분별할 능력이 적어요. Гэтэл одоохондоо бид бүхэнд яах нь зөв, яах нь буруу вэ гэдгийг ялгаж таних чадвар бага байгаа. 내가 어떻게 행동해야 될지, Би яаж үйлдэх ёстой вэ? 무엇이 옳은 것인지, 무엇이 그른 것인지 아직 여러분들은 잘 몰라요. Юун зөв, юун буруу вэ гэдгийг та бүхэн одоохондоо л мэдэхгүй. 그럼 어떻게 하면 되냐? Тэгвэл яавал болох вэ? 그래서 말씀을 들어야 되는 겁니다. Тиймээс үгийг сонсдог байх хэрэгтэй. 왜? 말씀은 분별할 수 있는 능력을 주잖아요. Яагаад вэ? Энэ үг ялгаж салгах ухааныг өгдөг. 내가 어떤 사람인지를 보게 하잖아요. Намайг ямар хүн бэ гэдгийг харуулдаг. 이 말씀은 내가 어떤 사람인지를 밝히 보여주는 거예요. Энэ үг бол намайг ямар хүн бэ гэдгийг тод харуулж өгдөг. 여러분들 성경 말씀을 볼 때마다 사실은 등골이 오싹오싹하지 않습니까? Та бүхэн энэ Библийн үгийг харах болгонд одоо өөрийнхөө одоо буруу зүйлийг харж
Одоо шар ус нь босдоггүй юу? 말씀 앞에 섰을 때 창피하고 부끄러운 적 없습니까? Үгийн өмнө зогслоо ичид санаа зовх үе байдаггүй юу? 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 말씀을 읽다 보면 부끄러워서 등골에 땀이 나잖아요. За үг уншлаа бүр ичид санаа зовж улаасандаа нурууны хөлс гарна. 부끄러워서 숨고 싶을 때가 있잖아요. Бүр ичид санаа зовсондоо бүр нуугдахыг хүссэн үеч байна. 하나님 앞에 말씀 앞에 부끄러워서. Бурхны өмнө, Бурхны үгийн өмнө ичиж. 왜? 내 행동이 잘못됐다는 걸 알 때. Яагаад вэ? Миний үйлдэл буруу байгааг мэдээд 우리는 말씀으로 그 분별력을 깨달아야 되는 거예요. бид энэ үгээр дамжуулан ингэж ялгаж салгах хэрэгтэй. 왜? 하나님은 우리를 온전케 하시기 위해서. Яагаад вэ? Бурхан биднийг бүрэн төгсгөн болгохын тулд 지금도 우리 가운데 이 말씀을 들으라고 하시는 거예요. одоо ч бидний дунд энэ үгийг сонс гэж хэлж байна. 주의 말씀을 듣고 그 말씀을 지키는 자는 절대 부끄럽지 않게 해주신다는 겁니다. Эзний үгийг сонсоод эзний үгийг сахин үйлдэж байгаа хүнийг Бурхан огтхонч ичгүрт оруулахгүй. 6절에 그러시잖아요. 6 дээр хэлж байгаа. 내가 주의 모든 계명에 주의할 때에는 Таны бүх тушаалыг анхаарч явхад 부끄럽지 아니하리이다. ичгүр надад эсгэрнэ. 말씀에 주의하고 사는 자는 Энэ үгэнд анхаарч амьдарч байгаа хүн 영원토록 부끄러움을 당치 않을 거라는 거예요. үрд мөнхийн ичгүрт орохгүй гэсэн үг. 그렇게 해주시겠다고 약속하고 있잖아요. Тэгэх болно гэж амлаж байгаа. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 들어야 되는 겁니다. Тиймээс бид бүхэн Бурхны үгийг сонсох ёстой. 우리가 세상 사람들에게는 일시적으로 부끄러움을 당할 때도 있겠지만 Бид нар яг энэ ертөнцийн дээр энэ ертөнцийн хүмүүст бол нэг хэсэггүй хугацаанд бол ичгэвтэртэй байдалд ордог. 말씀을 붙잡고 살아가는 인생은요. Харин үгийг зуураад амьдарж байгаа хүний хувьд 절대 부끄러움을 당치 않게 하시겠다라는 겁니다. хизээч ичгүрт орохгүй гэж хэлж байгаа. 베드로전서 1-р Петр 2장입니다. 2 2장 1-р Петр 2 6절입니다. 6 6절 함께 읽겠습니다. 6 хамт уншия. Энэ нь бичвэрт харагтун сонгогдсон булангийн үнэт чулууг би Сионд тавина. Түүнд итгэгч нь ичгүрт орохгүй гэсэн байдаг. 예수님을 통해서 삶의 중심을 잡고 Есүсээр дамжуулан Есүсийг амьдралынхаа төвд байлгаж 그 위에 세운 삶은 түүний дээрээс босгож байгаа амьдрал 신앙의 뿌리가 깊어지는 겁니다. итгэлийнх нь үндэс илүү гүнзгий болно. 그러니까 가지가 퍼지는 거예요. Тийм болохоор мөчр нь салаална. 그리고 거기에 많은 열매가 맺히게 되는 겁니다. Тэгээд эндээс их үр жимс ургана. 아브라함은요. 하나님의 말씀에 주의하고 믿음 가운데 살았기 때문에 Авраам Бурхны үгэнд анхаарч итгэл дотор амьдрсан учраас 부끄럽게 되지 않았어요. ичгүрт ороогүй. 잠깐 부끄럽게 된 적도 있었잖아요. Яг нэг хэсэг хугацаанд бол ичгүрт орсон үе бий. 이집트에 내려가서 아내 때문에. Египтэд очоод эхнэрээсээ болоод. 그러나 Гэвч 영원히 부끄러움을 당치 않았습니다. үрд мөнхийн ичгүрт ороогүй. 근데 아브라함의 조카 롯 Харин Авраамийн үеэлдүү Лот 그는 어땠습니까? тэр яасан бэ? 믿음 가운데 걷지 못했기 때문에 Итгэл дотор алхаж чадаагүй улмаас 보여지는 대로 행했기 때문에 нүдэнд харагдаж байгаагаар үйлдэж амьдрсан 결국 учраас 부끄러움을 당하게 되잖아요. 부끄러움. эцэст нь ичгүрт орж байгаа. 아브라함과 같이 출발했는데 Авраамтай хамт хөдөлсөн. 아브라함은 영원히 부끄러움을 당치 않았고 Авраам үрд мөнх ичгүрт ороогүй. 롯은 곁길로 감으로 부끄러움을 당하게 됐잖아요. Харин Лот буруу зам руу эргэснээр ичгүрт орсон. 선한 삶을 살아가는 사람은요. 결국에 하나님과 함께 살고 Тэгэхээр энэ сайн амьдралаар амьдарж байгаа хүн Бурхантай хамт байж 악한 삶을 고집하는 사람은 харин хормоо амьдралаар амьдарж байгаа хүн 하나님의 심판을 받는다라고 분명히 말씀하시는 겁니다. Бурхны шүүлтийг хүртнэ гэдгийг тодорхой хэлж байгаа. 다니엘서 Даниэл 2장입니다. 2 다니엘서 2장 12장입니다. 12장. Даниэл 12 12장 12-ийн 2절 함께 읽겠습니다. 2-ыг хамт уншия. Газар шороонд нойрсогч олон хүн сэрж, зарим нь мөнх ам руу, бусд нь гутамшиг ба мөнхийн жигшил рүү явна. 영생을 얻는 자도 있지만 За мөнх амтай болох хүн байна. 무궁히 부끄러움을 입을 자도 있다라는 겁니다. За бас мөнхийн жигшил рүү явах хүн ч бас байна. 우리는 어떤 자가 돼야 되겠습니까? Бид ямар хүн болох хэрэгтэй вэ? 우리는 하나님의 말씀을 잘 듣고 Бид Бурхны үгийг сайн сонсож, 우리는 부끄러움을 당하는 자가 아니라 бид ичгүрт орох хүн биш. 영생을 얻는 자. Харин мөнх амийг хүртэх хүн. 천국에서 하나님께 칭찬 얻는 자가 돼야 되겠습니다. Деважинд Бурхны магтан сайшаах хүн нь болох хэрэгтэй. 주님의 말씀을 따르는 자는 영광 중에 들어간다라고 말씀하시잖아요.
Тэгэхээр эзний үгийг дагаж байгаа хүн алдарт орох болно гэж хэлж байгаа. 모세와 엘리야가 주님 옆에 선 것은 За Мосе, Елия хоёр эзний дэргэд зогсож байгаа нь 그리스도인들이 영광스럽게 될 것을 모형으로 보여주신 겁니다. Христэд итгэгчид алдар сууд орно гэдгийг харуулсан дүр төрх баг. 주님이 재림하셨을 때 Эзэн дахин ирэх үед 우리도 그곳에 함께 있을 것을 미리 보여주신 거예요. бид ч бас тэнд дэргэд нь хамт байх болно гэдгийг харуулж байгаа. 골로새서 3장입니다. Колосой 3 4절. 3-ын 4 3장 4절 함께 읽겠습니다. 4-ыг хамт уншийе. Бидний амь болох Христ илчлэгдэх үед та нар ч бас яруу алдар дотор түүнтэй хамт илчлэгдэх болно. 예수님이 나타나실 때에 너희도 우리도 그 얘기잖아요. Христ илчлэгдэх үед та нар ч бас гэж байгаа нь биднийг хэлж байгаа шүү дээ. 그와 함께 영광 중에 나타나리라. Та нар ч бас яруу алдар дотор түүнтэй хамт илчлэгдэх болно. 썩지 아니할 것으로, Үл муудах биеэр, 강한 것으로, хүч чадалтайгаар, 신령한 몸으로 сүнслэг биетэйгээр 우리는 바로 주님과 함께 다시 만나게 될 겁니다. бид эзэнтэй уулзах болно. 그렇기 때문에 우리는 주님의 말씀을 들어야 됩니다. Тэм учраас бид бүхэн эзний үгийг сонсдог байх хэрэгтэй. 너희는 저의 말을 들을지어다. Та нар түүнийг сонсох тун гэсэн. 분명히 말씀하셨습니다. За маш тодорхой гэж хэлсэн ба. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 우리에게 예수님이 누굽니까? Бидэнд Есүс хэн бэ? 정말 주님이십니까? Үнэхээр миний эзэн үү? 정말 왕이십니까? Үнэхээр хаан уу? 정말 하나님이십니까? Үнэхээр надад бурхан уу? 정말 여러분들은 하나님의 아들이 되셨습니까? Үнэхээр та бүхэн бурханы хүүхэд болсон уу? 정말 하나님이 기뻐하시는 자가 되셨습니까? Үнэхээр бурханы таалдаг нэгэн болсон уу? 그렇다면 Тийм бол 우리는 бид 주님의 말씀을 들어야 합니다. эзний үгийг сонсдог байх учиртай. 2026년 한 해는 Тэгэхээр 2026 онд 정말 이 하나님 말씀에 순종하는 삶을 통해서 하나님의 영광에 이르는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. бурханы үгэнд дуулууртай амьдрсан тийм амьдралаар дамжуулан бурханы алдарт төрсэн тийм хүмүүс болоосоо гэж хүсэж байна. 함께 기도하겠습니다. Хамтаа залбирая. 언제나 저희를 사랑하신 하나님 감사합니다. Үргэлж биднийг хайрладаг бурхан минь баярлалаа. 오늘도 하나님의 말씀으로 우리가 어떻게 살아야 할지를 깨닫게 해주시고 Өнөөдөр ч бас бурхан та үгээрээ биднийг яаж амьдрах ёстойг ухааруулж 올 한 해 말씀에 거하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주신 것 감사드립니다. энэ жил таны үгэн дотор амьдрах энэ амьдралыг бидэнд зөвшөөрж байгаад талархаж байна. 동계 수련을 통해서 우리의 마음을 더욱 확정시켜 주시고 Энэ өвлийн сугалралтаар дамжуулан бидний сэтгэлийг та илүү батжуулж өгнө. 우리의 삶을 더욱 말씀으로 비춰 주시고 Бидний амьдралыг бурхан та үгээрээ илүү гэрэлтүүлж өгнө. 하나님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Бурханы хүсэл дотор амьдрахад та удирдах өгөөрэй. 이어지는 모든 교제 가운데도 함께해 주시길 원하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Үргэлжлэн явагдах нөхөрлөл дундаж хамт байж өгөөсөө хэмээн хүсэж Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.